إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انگوڑا گنوانے فدان میرے مبیبے بدلمکی وس جمعیت السلف کے فراتوں دیوہراجے امہا لوبیتی اخنا اختوں کے ہتوگا اسلامی عقیدہ اسلامی صح عقیدہ ورغد کرمٹکا معلومات دنما ابامیوں کے دینوں کے تفات حکمت بیان کو دنمٹکا بیوے نصیح دنوں کے جلسات اکترین جلسائے میرے کے موضوع تبيفون أولي وداعين نوان فدان ميرج موضوع تبيفون مهار فينمون إذني هذا خلاف قتك إهن ريتك خلاف موضوع أقول من كتريجا إها فعل قتك فينون يرجع حقيقة تجا بس موضوع كي هما إها فعل قتك فين فدا بودو موضوع के बड़ो कम असु लफ्ज़ बेनु कुरमा की बाइंग हिसाब तोगा बाइम मीहुम बिरुगन नकमे कमगा वस्फावे अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान कुरवा हराम कुरवा फवा जिने ए लफ्ज़ु बेनु कुरमा की बाइम मुतमा तोगा बिरुगन नकम कवेफावे एगुतुम बाइंग इस्लामी कौम तोगा एबामी होंगे कानून असासिंग जिने मी लफ्ज़ु कंडाला जिमा बदल कुफावे मी अगुण में नंग इवे मुंगन नवाहकता अदि इस्लामी मुजतमा तक तेरेगा जमान सुरे जिने के हराम वाहकया ए बोडफा के कम के वाहका हुकुर हुतबा तका अदिस बे दीनी नसेहतोगा इवे मुंदे एहन नमस ए माबुणं अलालेवे कमकमगा नुवे मीस्तकुन हकीकतुगा एकमगा मच्च बिरुगन्नम विवरा बिरुगत मेन्नति एबामी एकमगा तेरे दनी वदेगनेगे ए बोडफा फागे तेरे वदे गरगोगे एहन कम जमियतु सलफ मिफदा ज़मानेगा मिफदा बिरुवरिकम फुरिफावा ज़मानेगा तेदुवन लिबनु हिदु दिवहराजे के एम्मेहा लोबेती अखुन्ना उखदुन्ना इस्लाम दीनुगा मी बोडो फाफागे बोडो कम बयान वेफावा मिंबरा मिकमगे हुदूदा हद तका अदि मिकमगे अदाबा अदिवस मिकमा गुलुं हुरी एके की वाहकत फुरिहम गोतुगा कुराना सुन्नत गालीगा बयान को दिन मटका मिरे ते बेफुन्ना मी बदल कोल्ली आदे मिरे ते बेफुन्ना मी मौदूगा फुरिहा मालूमात कोले देवा इस्लाम दीनुगा हुकुमत बयान को देवानी फलीतो शेख उस्ताद मोहम्मद नशीद आदम अरुण वरंग अदगोरी कमाक फलीतो शेख गारी हूँ तेबे फोन न मालूमात कोले हुशाला दिनो मंग एदे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुडिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أقول منك موضوعك ولا تقربوا الزنا تباميهم زنا قال واش
zine a karves nuashe ad kit Allah subhanahu wa ta'ala zine kurum algon menge mata haram karawafa adi ege itura zine a karum waswani haram karawafa ad Allah subhanahu wa ta'ala mengoni zine a gan nuashe zine a karves nudashe ولا تقربوا الزنا دنيك فوق ميانجوني إيجي صوب إنه كان فاحشة وساء سبيلا كيت الله سبحانه وتعالى أقول من خبر دفني أي وتركم بدويجم وافافيك فاحشائك أدي أقول من أبان كدفني إترن أي غوتك جيغتون وتماجك جيغتون إكنتن نبأ بيجم واكمك أدي هميما زنا كرا ميهن كيت الله سبحانه وتعالى مني عقوبات بس كان الوافا أدي محصن نوميهم بكم قات مني تفاعل كرافا أدي قانوني قطن أي وضعي قانون كم بيس سماوي قانون كم بيس إبس قانون هفه تفه نونان قانونك بول نبي مكونن مبيمغا ندان قانون خلافا ميهن أدب عقوبة ندويكم جوانما إميما كيرت الله سبحانه وتعالى زنيج مچن عقوبات بني اكشالوا كندلوا فا ade mi kirda Allah subhanahu wa ta'ala amr fultaka bo lembemun dani uquba tanfiz kuramun danama mi uquba tanfiz kurmuga agun min ihmal wejjenama kirda Allah subhanahu wa ta'ala ge engun taka khilaf we engun takan urede mi hun agun min geterin ufedene ifada mi hun agun min geterega fetrumun dana emima mige fansaha ka fastula kan ar kuriga fadilat sheikh عبد القادر عودة مصرق قانوني المري مصرق قاضي كان كربي بيفله إنك حقيقة وضعي قانون كيف بدالون نبيفله دقيقة فوق إن عمل فلا إسلامي شريعة كيف بدالوي أدينا بدالوا عقدتك أدميك فصلها كهار كريجا اللي بفتوكا القانون الجنائي إيك بدالوني ميجي أدينا إفعل ليفهمك فنساها كفصلها كهار كريجا ميهم إسلامي شريعة أسفام وحدتك أرين نغني حدتك أراجت من ميهم وربود جهلم وي إفدا حد كان الفا كوشين ميهم كتري هنغانا إكن هنغني مرم مدون إكير غتكي أدي ميجي فصلاك هار كوريغا مانكي إينا إفل ليفم فصلاك هار كوريغا أدي إيجي فصلاك هار كوريغا حقيقتك مي عقوباتك تنفيذ النكروي دعينا إيجي صوب بان كدبني إينا إفل ليفم فصلاك هار كوريغا ميهن تبي عقوبات التنفيذ كرهون دوس ورا غاتوغا إما ميهنجي ضميرغا ميهنجي هتوغا إكلا عقوبات التنفيذ كرهون هنان تنهر لا غوري أين كم باكي ميهج كم باكي فردكن عقوبات التنفيذ كرهون تنفينفان كم غاويس مي أمتك ضميرغا مي collective memoryغا إبوين هرلافا إسلام دينوغا مي كتك مي جريماتك ميوني عقوباتك كان الفاوي إما إكلا عقوبات التنفيذ كرامون دي دوسورا إميهم ميتي بدوسورا هوري جاي كم يجسابون إميس ميهم عقوبات كان أراجعنا جهلهم به هذا دين إكلا عقوبات التنفيذ كرامون دي دوسر الله سبحانه وتعالى إكشاء الله هذا أقول منا أمر كربافا إحدتك قائم كرما أمر كربافا حدث أقول من إهمال كلي إيجا فوقا هذا إكلا حدث التنفيذ كرامون دوسرا أقول منا مدني دورا دي وركا كيرت الله سبحانه وتعالى مي حدثك بهجتهم أردمون داميهم جرمان إميما أقول منك واجبك أبودوس أقول من أميل بمن أمي بركم كرمن أفهمركم كيرت الله سبحانه وتعالى أمر فرتان أقول من تنفيذ كرم الله سبحانه وتعالى شريعة أقول منك أميل نفسه وجمع تطبيق كرم لكن كرمتك أبودوس أقول من هندان كرن جهني أدي هندان كوكوت من جهني كيرت الله سبحانه وتعالى إنجي ونتا هذا مي إنجي ونتا وقترين زنيا بهجتون أسفوا إنجي ونتا بلا يرجع بس نابداعن ما زنيا كرا ميهنا حد عقوبات جواها كإنجي ومفوجا هذا زنيا كرا ميها إن ستيجي أتفارون جهما إنجي ومفوجا الله سبحانه وتعالى دين ألقون منا مدبا إرشاد هذا مي إرشاد ما تين ألقون من بسنالنجه هذا مي أبوي ورا مهم بوينت تكين ألقون من يعمل بسنجه الله سبحانه وتعالى عنقوني هذا ستيجي أتفار زنيا كرا أنهم ميها هذا فريم ميها جا جهما إنجي ومفوجا تمي عنقوني ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله الله سبحانه وتعالى ميعنقوني الله سبحانه وتعالى دينك إبهي الله سبحانه وتعالى حد قائم كرمك
තිබා මීහුන්ගේ මච්ච අද එදමීහුන්ගේ මච්ච හද්දු කායම කරමුග තිබා මීහුන්ගේ මච්චන් එදමීහුන් නම් ඔන්න ඕගාතිරකමෙන් ආස් වෙරවිය නුදේ හුෂ්කමේ ikkada algonmen emihun gaga jahanjihe talanjihe sadeka etifar emihun gaga hammushin nota ettew lakun talanje emihunna algonmen ge hittawga onna ogatirkan algonmen ge hittawga macce veriwe anudesha algonmen ge sikultawga macce veriwe anudesha e ogatirkan as algonmen bashala fa mi haddu qaim kurmun algonmen ge nafs ta mana kuri anudesha wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah ada ei kon harta gato in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir Allah subhanahu wa ta'ala ya akhirat duha tibamihum iman wa kam ga wanama ada ekkuluga oti Allah subhanahu wa ta'ala ya akhirat duha algun min imamu anekkuluga meoti ada ekkala kukkofawa demihunnan algun men gi hituga ofade ogatarikan ekkala ogatarikan algun men gi hituga boduwegen gos Allah subhanahu wa ta'ala ga haddu qaim kurum manavejjinama ege maane ki ad algon menge iman kan neti e bunu ekshigin be ad algon menge iman kan ekshayna minbara kan nudani emejjiya kon muuna kaganto algon men ki Allah subhanahu wa ta'ala badal qurani ema Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratu iklang rihodgatun edenama iklang hadratun dinnam algon men beenunnama akhirat duhuge najata falahan algon men edum veriwanama ekama dahiveti wanama algon men ebaje kirt Allah subhanahu wa ta'ala imaman akhirat duhan imaman dem mifadain Allah subhanahu wa ta'ala sha akhirat duhan imam wa kam ga wanama ekada algon men ge akhaka ade ukhtaka mi kukkoffa wa irga ede mi hunnataka algon men ge hituga ofdfa wa ogatrikan algon men mi haddu qaim kurmu egut ko bes manako yadigen nuwana emima miedues adi madama ves algon men swalu kuramwi algon men mi Allah subhanahu wa ta'ala zinaya behegutum mi bawale bi uquba adi udum Allah subhanahu wa ta'ala bima bawale bafa mi samawi uquba adluweri ege terega insaf ege emme mati darje ekulegan fawa ekle fa mi uquba algon men tanfid nukura kam ga wanama algon men swal kurma hinga kiha mimmara katto algon men ki Allah subhanahu wa ta'ala imamani kiha darje katto algon men qabul kurani akhirat duhen annane kama emejjiya kirt Allah subhanahu wa ta'ala imam ngeti beklange alum kamga algon men wakaman algon men da'wa quranama e da'wa ki haqiqatan ni da'wa ka wani kirt Allah subhanahu wa ta'ala ga amr fulan algon men bon ulama kamga wanama adhimima Allah subhanahu wa ta'ala algon men imtihan karwa imtihan tawgen en imtihan eklange amr fulan ta kiha men barakatto algon men bolamani ade shakkene mi nikan harukashikame hennames ekamuga algon men fail wegen nuwane ekamuga algon men nakamyab wegen nuwane ekivegen to algon menge ogaterikan as algon menge hituga ufedidane ogaterikamen as mi uquba tanfid kurmun algon men manavejjinama algon menge amil nafsus halakolluni ade algon menge kurmati gewa akhasha ade ukhtabis algon men heve radden nukrawon isabaki qiyamat duhuga Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratun edmihun libene uquba ma harkashwane uquba tahammul kurun emihun ma undaguwana ade ding Allah subhanahu wa ta'ala mangawni wal yashhad adabahuma ta'ifatun min al mu'minin ade edmihun elibe adab dunyawi aqab mu'minun ge bayaku deke hoshikame ade mu'minun ge bayaku ki kuranto eken dekembi mu'minun ge bayaku emihun elibe aqab dekembi algon menge mi collective memory ga algon menge mi ummat ga dhamir ga harlabambi kirt Allah subhanahu wa ta'ala urde mi hunna bimuga huri khizyaki mi hunna huri araki mi hunna huri derakam ki miye ema algon menge Allah subhanahu wa ta'ala urde mun durhediwan jehene nunnama ha mi iqab e algon menge tane ko mi heka vesli bidane ade mikan algon menge handan tawga harlebu mattaka mi ek pratham kamaki ane kamaki almerim bidalwa gotuga e uquba libmunda demihunnan he du'a kurmattaka emihunnan istighfar kurmattaka emihunna Allah subhanahu wa ta'ala ga rahma labba adi emihunna den ebada faafata kun durkuravun adi du'a kurmattaka egotka bes emihunna fursar kurmakattaka nu emihunna malami kurmattaka nu adi emihunna ekurunu faafain algon men emihunna fursar kun echid gwahed mattaka nu adi algon men ge wajibaki emihunna taka he du'a kurun adi emihunnan elugunu uqubatun algon men ibratan hasil kurun e ibran hasil kon e ibran annani we jil takaddame hettum komegas ade zine kivegen to algon men insanun zine mi kurani ade algon men ge hituga algon men ge nafsuga e bohuri ekamadama bare
එහෙන්නමස් මිබාර් අල්ගොන් මෙන්ගේ හිත්තුගා අල්ගොන් මෙන්ගේ නෆ්සුගා ලබ්වාෆා Allah subhanahu wa ta'ala algon men nattaka khanda aluwa de bafo ebay mi shahwetterikan ad mi edum verikan hewgotuga fuddene gottake himima egottawga algon men hipan jehene ad halalu magu algon men Allah subhanahu wa ta'ala dakwa fa ebay halal magu algon men ikhtiyar kuran jehene kirt Allah subhanahu wa ta'ala ibs coming haram kurwa kam gawanama e haram kurwi kamegge badal halal kurwa fa unnane ad hewgen unnane halal kurwa fa huturuben nubaga unnane haram kurwa fa ema kirt Allah subhanahu wa ta'ala algon menataka haram kurwige dukafa ekalaangu rihuwadgatun hodu mattaka ekalaange halal kurwigen algon min hifa e ikhtiyar kuran jehene ennamas algon minge waqi'uga algon minge triga kanta miya khilafa hingamun de ad mikamge sabake kivigento isabaki Allah subhanahu wa ta'ala algon men mi kurabba imtihanuga algon menge iman kam balikashikamu algon men mi imtihanu gana kiyama abbeveni ad Allah subhanahu wa ta'ala edwed gannawani algon men eklange kiyamanteruma eklange algon kurma algon menge ikhtiyaruga ekan kurma Allah subhanahu wa ta'ala algon men ikhtiyaruga bolama eklange algon kurma kiit Allah subhanahu wa ta'ala edwed ganne winama eklange uredumuge ikhtiyar algon men kibein nigula gannawa faane ekam egotakan irade nukravi Allah subhanahu wa ta'ala irado karavi algon men imtihan karavuman imtihan karavuman irado karavi hindu kiit Allah subhanahu wa ta'ala eklange kiyamanteriwa unnataka swarge haddawafa e swarge washalebbi insani nafstan eyamedu nuruhe bura kantattakum dingama efadin imtihan karavumataka Allah subhanahu wa ta'ala naraka heddo mattaka e naraka washalebbi insani nafs eya dimaya lamba eya dimaya genda shahwetakum ade edum ver kandattakum ad ding efoga algon men myoti hewge dakwafa algon myoti ding nubaga bisalgum na dakwafa hen dekkoma foga mi amru kurabani hewge ikhtiyar kurma nubaga tuga nuhifuman algon men nafenna fenuga mi dennevi fadain naraka washale fone shahwatun ade insani nafs eya dimaya lembe eya dimaya genda shahweterikam kamga vi inames adi swarge washale fawani algon menge nafs eyamedu nuruhum wa burakandatta kamga vinamus algon men dannan jehene mi swarge adi swarge washale fawa burakandatta ki algon menge nafs kommes minbarakan eyamedu nurhe kandatta ki ei haqiqatuga algon men kamyaba falah genes dene kandatta ikkala narakage washale fawa shahwatta ki ei algon men halak kollane kandatta adi kumato midenne fade narakage washale fawa shahwatta ki haqiqatuga ei in waqti mir kamel limnu kamga vies algon mennan ege fahuga veena adaba undugu tajjasane kanta adi dannawanto narakaga shalefa shahwatwa irga ad algon menge nafstan ekkala shahwataka dimaya dama irga algon men hada koran jehene mifada ad miyevre ma mir miyevre nafs algon menge nafs ma bodan ede algon men ma boda dahwitwa kandatta swargega kirAllah subhanahu wa ta'ala algon men kiyamantir vejnama swargega ebuhuri ehmejjiya zine kura miha ena zine kurmaga sabun kuda hindu kolaka fali sukundta ka nota ginabege madu sukuntu kolaka enan elibe arama ufa ei haqiqatuga swargega ene libene arama mirka balar evse chinnu agan men itere miha ku jinsi gulu hingar halal gotga ves haram gotga hingwa kamga ves kiya member katto emir kan libeni emir kan agan men na limun as ege emme mati darje jehum den ham detin hatar sukunta vesnuana ehento ekan onani swargega akhiratuga ad bayin almerin vidalwa gotuga mi jinsi edum verikama ege laddat jinsi gulun anghana kafiranaka adamad hingumun elibe gulun Allah subhanahu wa ta'ala ibumuge en hikmataka bedane swargega libene aram insanuna tasawwur kurvene gotum medwur kuravu ad insanuna mi aram shahwaterikamge aram anghana kafiranaka adamuga jinsi gulun hingumun elibe aram ad elibe aram magdu wagut kolaka madu meet kolaka demigen gosfa den ege em mati darje wasulum madu sikuntu kolaka demigen dane ekamako dannawanto eya evvarga ad evre ma vargada arame swargega e daimi demigen wafada gote galibene hembejjiya algam menge nafs dahibit kurwami ta abada demiti bene e gedorga swargega elibene vargada mativir arama adi e fawga algon men inkar karamwi algon men fragas demwi haram gotuga duniyega hodere mi waguti kuna hedukolege aramu algon men duniyega oti deriya anikmatikan
adi ege foga akhiratuga oti adab komekas kirma rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar de bagotuga ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما أخذ المخيط غمس في البحر من ماء هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول لك مثال جسوني دنيا جا ميوا حلال مير كنت تكا حرام مير كنت تكا موريا كي إكل بافا هذا دنيا جا ما موريا مير كم مثال هذا مير كن أوفا آخرتك أوفلا آخرتك مير كما مي ألاك كيوبني كيت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم مقارنة كربني මිකොරබාරක එකලෙක් ෆාන خبر දෙවා ගොතගා දුනියෙන් මි ලිබුණු මින්වරකි අද මීර් කම උෆලා අරාම මිපද තකතිම් දුනියෙන් ලිබුණු නසීබක කියා මින්වරතෝ තිනෝහෙ කණ්ඩුගේ ෆෙන්ගණ කොපාලාෆා දෙන් නෙගීමා ඒ තිනෝහුගා ෆෙන් හුන්නානේ මින්වර තිවේෆුම් විස්නා වඩාගෙනවා තිනෝහෙග්ගේ මති ෆෂලාගා තිනෝහකේ නිකන් කුඩුකුඩ එච්චෙන් දෙන් ඒ තිනෝස් ඒ කුඩුකුඩ ෆෂලාගා උඟුලේ ෆෙන්කොලකි බරම්මද ෆෙන්කොලෙන් අද හකීකතුගේ එබ්බස් ෆෙනින් ඒගා නුජෙහි විසින්ගා දානේ sabaki ege omankamge sabun ebbes fening ega haren nulane emejji adam visnawadagenawa akhiratge meerkamge terin duniyen argument ka milifa mani kiha kudukoda membaretto den emejji duniyege men huriha meerkamge terin allah subhanahu wa taala argument ka komme battarkum ves halalu bete dakwa wa fa irga haram kanta miwani kiha madu membarakato den mi madu membarum mi haram kurve membarum argument ekahiro mi amur kurabani emima mikamattaka argument hela rakaterwambi ade mekamattaka hayla rakkatar wairuga algon men dannen jehele duniyei milibe aramaki ade hitamekkan duniyei milibe fonyaki hitikam kirtma rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar de wagotuga hulwatu dunya murratul akhirah wa murratud dunya hulwatul akhirah rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith karvani duniyege fonikamaki akhiratuge hitikame duniyege hitikamaki akhiratuge fonikame ade duniyege fonikan algon men haram gotuga hodafenama ei akhiratge hitikan ekoko dannawanto duniyege fonikan demi onnani kuda wagotukolaka kuda hedukolaka akhiratge hitikan tha abada demigen daan den ha megota duniyege hitikan ada duniyege dimawa kanattaka kekkurun agommen libe burtaka undugutaka kekkurun ki Allah subhanahu wa ta'ala keman terumga kekkurun ekalaage haram kurwe kanattakun durhelumga kekkurun mikandattakun duniyega libe hitikan agommen tahammul kuran jeheni madu wagotukolegga kuda wagotukolegga ade emme ginandege mes kiha dohetu algon men duniye golani fastola sahar haddihar addihan nodiya sateka den ege matcheka warmadun nune nudane emme dia mi sateka ahar akhiratge niumenne hayata tibefun muqarana korwa kinetto muqarana korwani ei kita sateka aharto sateka kita sateka aharto note kitan has aharto note kita million kita billion aharto ei billion na gunakuramun adi e billion na gunakuramun den algon mihin kiyamun adi billion ka gunakfa e den ane billion na gunakfa mihin kiyamun mere ki korundo mihin algon kiyumuga muli algon ge hayan he do kofa den ti weflun e huriya ay bodu adadu calculate ko lebbes e adadu bor ma bodwana akhiratge hayatuge digumin ege bodumin ade ei e billion gunakuran ane billion en as mihin kiyumuga tim weflege hayat betu korabba ade kiha warakatto kiha bodu adadin nukunnaane to hemejjiya lisna wadagennawa e adadu borin adi ma bodu adadin adi kumato niumenne hayatin akhiratge hayatge hemima algon men abudu is jehene kirt Allah subhanahu wa ta'ala algon menna wajib kurwa fa kantan ada kurunga kikuran adi haram kurwa fa kantattakun durhilumga kikuran adi etanun ekkame zineyake kommegas ziney in durhilumaki e he amale zine in durhelumaki Allah subhanahu wa ta'ala mengoni tibami zine gan washe zine gan zine nukurun ege daatu ko salih amale adikito e salih amalaki Allah subhanahu wa ta'ala ekamattaka akhiratga thawab debba salih amalaka gumuge ituran ei duniyega wes ekamge heyukan ekam kura mihaya ad zine ya durhelwa mihaya finnane ahi salih amale tibefulum hanma fulkurwa kirtma rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon men bayan kadde bafa mashhur wahaka ade tim miha ku farbade ge hole banmun e farbade hile as emihum badati bi holuge dor badali ade mihum waren niwaw mattaka hiyaw mattaka hole bani e hole farbade bodu hile as e holuge dor badali ma kom miha kasbuni emiha ka kuraifa wa salih amalakum Allah subhanahu wa ta'ala kuttamwe ikalange du'a danna ma hingashe ima migatum mitim mihunge tereng ekaku kongamaka begotunto du'a kuri ene
zine kurumuge fursat libifa e zine kurum ena dukolli kiirta Allah subhanahu wa ta'ala wajhu flattaka ma ena dennevi mikam timan ala mikuri konkameto zine ya durhelu timam mikan timan ala mikuri ibaras kalaga wajhu flattaka kam gawana algon mitibi halun algon salam korba fande ema kommes mitimmi hunges tin salih amalun الله سبحانه وتعالى تقرب كتم بدعاء كرم الله سبحانه وتعالى اميهم احالم نجات اميهم احالم سلام كربي ادهما زنيا درومكي زنيا كارنو اكما درهلمكي اي صالح عمل اي اخرت ثواب لبين صالح عمل ادي اكمكي دنيا جابس اي منفع انسان دكا دين صالح عمل ادهما زنيا درهلمكي صالح عملك بني كي بنتو سابقي زنيا دروم لمتك algon men ebaje algon men amila nafs taka hangram kuran algon men hawa nafs algon men bali kuran ebaje algon men edum verikan algon men mata kuran ebaje algon men hashitauga algon men nafs taka hunna tabi'i kamen ei anghenum firhenna dimaye lemun firhen amegota firhenum anghenna dimaye lemun ad mi insani tabi'an yakra kamen ehma mi tabi'an yakra gotum algon men mikan halalu gotuga he gotuga fuddu mattaka menani kawani shar'u kurayfa ehmi maden kawani Allah subhanahu wa ta'ala fuddun terika mihaka dabafna mihaka ngoti kawani kurun efada halik mihaka nulibwanama ad fuddun terika me nulibwanama ene ngoti kekkurma akiga rodehifun komegas algon men ebajehe kekkuran algon men ebajehe hawa nafs matakuran algon men ebajehe algon men edum verikam matakon edakko balikuran ehmi mi algon men amile nafsa kura jihad كيتما رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربا فاوي أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربا كما مرواية فبني إما هيو جهادك إما متور جهادك إنسانا إنك أمل نفسا أدي إنك إدم وركما كرا جهاد إما زنين درهلو متكا ألغم من إبا جهي مي جهاد كران إهمي ما زنين درهلو أي صالح عملكم همين فامي وني أدهمي ما زنه كرمتك ألقون من أمل نفسك جهاد كراير كم فده كنتو جهاد كرمبي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقون من إرشاد دبا فدين ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربني ميستكن تباع كبين دشمت تباع نورهكم تباع إكن وجهنا نكراشي هذا ميستكن تباع كيبين دشمت تباع نورهكم تباع إكن وجهنا نكراشي එහෙමම අල්ගොන් මෙන්ගේ තරෙන් කාකතෝ එදේනි අල්ගොන් මෙන්ගේ තරෙන් මීහකු හිලේ අංහෙනක අද අල්ගොන් මෙන්න එබ්බේ කොටකස් හලාලු ශරයි ගුල්මෙන් නෙයි අද කාවණීගේ ගුල්මකුම් බෙන්දේෆා නෙන් අංහෙනක හරාම් ගුල්මෙන් හිංගනිකුම් අද ziනේ කුරනිකුම් මීස්තකුම් දුෂුම කාකතෝ එදේනි එබ්බස් මීහකු නෙදේනේ එන ziනේ කුරනිකුම් මීස්තකුම් එන දුෂුමක එබ්බස් මීහකු නෙදේනේ එම්බිජියා algon men miistakun efadakamen algon men kiben dushman needekam gawanama algon men ekane wahid efadakame koggen nuwane ekibegento e hama yaqinum es kirt Allah subhanahu wa ta'ala huriha kamebes huriha tanebes mola nikan nagala dekidan odikembe ade hemima algon men eba jehe zineya durhelwa ade zineya durhelwa mi jehni kibegento komfada serious komfada norakkantari kametto zineyaki Allah subhanahu wa ta'ala mikama karves nuan algon menna amru karabani ham yaqinum wasmi warabboda faafe ka wative adi warabboda kushka wative war serious waranu raka ka wative adi kiha serious kametto kiha nuraka kametto ekame kura miha ge kiben iman kan niguligen da kame adi ekam kura miha ge kiben iman kan niguligen dani ehma ene lifawa heo nan ene ge kiben mulim biwegen dani algon men gitari mihaka lifawa emme riti namake kubato mu'mina kabun Allah subhanahu wa ta'ala iman wegen tibun ekam mulin algon men kibe netigendani zine kura haluga ema rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith karabani la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min zine kura miha ena zine kura wagutu eneki mu'min kam ganwe hadith karabani idha zana al-abdu kharaja minhu al-iman فكان على رأسه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربني ألكو هذا ألقون من كتير ميهكو زينيكو فينما إنك كيبين إيمان كان نكمة جن داني هذا ألكو زينيكو فينما ميهكو زينيكو فينما إنك كيبين إيمان كان نكمة جن داني
ege kuriga e iman kam mani enege boluge matiga enen hiyama hikan de ichige gotuge ada algon men hiyama hikan de ichi himaya libe de ichi iman kan algon men tere mihe ku zine ko fenama ekkala himaya algon men kiben geligen de iman kan netigen de den kinatawani fa idha aqla'a raja ilayhi den ekan huttala fenama ad ekan huttala finama iman kan ene rujua ma hote ad ekan huttala ki Allah subhanahu wa ta'ala ge hadrat rujua wajjana eklange tauba wajjana Allah subhanahu wa ta'ala ge fadlu an tarikam eklange rahmata maghfirat ene irad karo ene as washalan ad ene e tauba bumuga tedur wajjana ikhlas tar wajjana ad zine yaki tafatu darajatakin hureche ad tafatu femwartake ge zine buri miheka indegen ule anghenaka kurazine miheka ninde huri anghenaka kurazine ya tafat miheka indegen hun anghenaka kurazine ma serious kambodu adi awatteri ka kurazine dur miheka kurazine vur manor kaateri ma ege fafa bodu zuwanaka kurazine vuren muskuliya kurazine ge fafa bodu kivegento ei zuwana ge hituga ekkala shahwani edun jinsi gulun hinguma enege nafsu dama baru gadamane ekamok ena muskliwamun diya hen ebaru kudamane ema ekkada shahwani edumerikan shaytanaage waswaha guralumu zuwanaya ena kekkure membaravre ma rangala muskul miheka kekkure vene adi haqiqatuga midennawa shahwani edumerikan muskul mihaga ga hunnale ehen ekan huttaves ena Allah subhanahu wa ta'ala oreduni maneki e kusha dimayan efafa dimayan ena dama bar ha boden nu enmes ena benu muji Allah subhanahu wa ta'ala oredin kirt Allah subhanahu wa ta'ala nursuwa ma ko hingan kirt Allah subhanahu wa ta'ala ruhi ode nugannawa kame quran hima enen onna faafa bodwana hima kirt ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam algam menna khabar de vagotuga timmihaka Allah subhanahu wa ta'ala balla qiyamatuka balla wadnu gannwana ad rahmatuka bellamu ekanaanganu ballawane ad bayr riwayatuka aswagatu Allah subhanahu wa ta'ala qiyamatuka timmihaka wahaka ad basful wahinu karwane ad mitim mihunge tereng ekaki ad muskuli ekamaku zinay kuramiha ad muskuli umra goswa hutta zinay kuramiha ki mige tereng ekaku egetereng ane mihaki berikan libifawa ekamaku dogu hadamiha ane mihaki faqir ekamok kibru riwamiha ade mitmi hona vesnar raganwa muskuli umra gosfawa mihaku zinay kurman kon ki kuran to ene zinay kurambi enage edum merikan control kurwe daraje enage bar lifawa eruga ade enage shahwani ba miha daraje kuda fawa eruga hinaru fawa eruga ena egotuko ves mi shahwa terikama shaytana gwa gawma ijabadin makan evve sabenne hima mi maneki ene ekuri kushan ei rangul kamekam ad ekushan ene egutuko ves maaf devene gotenne sabaki edimayan ene gendane barenne ya khilafa zwanunge ibar nikam bodwane hima zwanunge mihako ad zwanu mi shaytani gwaluntaka mi insani nafsuga hemene shahwani eduntaka furgas difa Allah subhanahu wa ta'ala keman terwejjana ene onna dharma ma bodwane hima menani Allah subhanahu wa ta'ala ge hiyame kam ga arshi ge hiyame kan qiyamad duhun devene hammi hunge tereng ekeki kakuto mashabun nasha'a fi ibadati rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ogan kurmuga bodwa zwana adikir Allah subhanahu wa ta'ala haram karo kan takun durhelege eklange alkon kurmuga eklange kemonteromuga bodwa zwana ema ekivegento ena ekala shahwater kam dama baru gadwane shaytana as ene de waswas ginwane emima ena euriya kam ka furgas diva Allah subhanahu wa ta'ala hadratum ruhedgatum hod mattaka ena kufavataka dama bar furgas diva ena edem hunani kit Allah subhanahu wa ta'ala ruhedganwa magmat mawga adhimegotan ege anakaki kakuto anakaki warajulun da'atuhu imra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafu Allah ana admi hammi hungetereng alamiyaki firhene ene yammi gwalani anghene ad fahish amal kur mattaka wa dakhlaqi amal hingu mattaka zinay kur mattaka migwalani anghene komfada anghene to riti anghene adi ene ki maqam gotum matvire anghene fasa gotum musandi anghene ad mane ki mine kibage bohutte ene adima damane huriha bareng ekomko mi firiham mihage jawabaki inni akhafu Allah timanna kirt Allah subhanahu wa ta'ala de birganna moy ema mine ki mi ade
kීrt Allah subhanahu wa ta'ala ge hiyawe kan arshi ge hiyawe kan debene ham mihun ge terin ekako ade kommekas algon menge mirege wahakaga ali alwala veto bulani mi wala taqrabu zina ade zineya gaanu mattaka islam din bar ala fawa minwara dimaya ade kiha minwarakatto zineya dimaya daan huri magutan islam din banduku fawani zineya dimaya mihaka nukume vidane dorta kiha minwarakatto islam din lappa banduku fawani ade mihin balaruga algamningi tere mihaka hitanga rafane zineya karyumaki ad zine kurme nune ragla zineya ki fahishaye ke zineya ki bodfafe ke ekama ku zineya karyumaki ei bodfafa kan no hinga dane zineya karyum ei kudfafe kamga vedane komegas ehin kiafa algammenna kan nimalwe kan nen e kirtma rasulullah sallallahu alaihi wasallam algammenna angwa fabe kudifa fatakaves dur heliwan rasulullah sallallahu alaihi wasallam algammenna angwani iyyakum wa muhaqqarati dhunub kudi faafataka ade e faafatan e kudi kamga hi ko mihun en ihana tirwano to mihun en ihmal kura faafataka ti ba mihun durhelwon hutte kiveganto fa innahunna yajtami'una 'ala ar-rajuli hatta yuhlikna e fada faafatan as mihege macha jamavegen gos ginawmun gos e miha halak kollate ade ekala faafatan as mihege machen ituruwani ginawmun ituruwmun gos ekkala faafatan ena halakolani in komme faafe ka balarus in wakiyo ki faafata ka balar komme faafe ki wes kudu kame eha bodu kamennu ihmalu kolle ka hala kamen ma bodu alalume samalukumen e haqu kamennu ennames mihin gos mikala kanata ginawmun gos insana halakolla daraja dani ege kitwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekma jasafa mithalaki bawr mihun take daru ekkurani ekkurar ko mihak menani kurugodu dargane hibagen ad bawr ekitake kakkan jifa miri ko yuruga ko mihak menani kurugoda dani buriya dani kolen hifagen ad kurugoda dar kolen hifagen mihin as bawr mihun ta ko mihak mihin gena dani kolege sabun ekkala bawr darta jama wejje den emihun e beenumwa kana emihun rofilu wejje mane ki ekkala gina kana to rofilu mattaka beenumwa gina dar kinatto meyi ko mihak menani kurugoda dani buriya hifagen kurugoda dani kolen hifagen mihin as ko mihak dani kolege genum was bodu dar funye ka wejje hamego tan algon men gitere mihek wes kudi faafatakan maabod samalakam nudekam ga wanama e faafatan ituromun gos algon men faafa gitere gambala faane faafa gitere walule vidane e balun erman algon men nukule de darajen e faafata ginwegen hinga dane e algon men e baje mi faafata kun durhilwan ade zineya karkura komme kamen e faafe Allah subhanahu wa ta'ala mi algon men wacha wajib karabani zineya kari nun emvejja kari vun e haram kamen emvejja kari vuman algon men kurve komme kamen evani haram kamakan ema ek in komme kamaki algon men ekantaka durhilwan jehne kantak egotum algon men na haram kure fa kanata ad islam din zine mana kuri hindu e mana kurmun ekkala algon men ettaka manavegen dia zineya kar kurane dorta ad e dortaka magataka begotum balalama hingwa egiteren bike kanataka begotum egiteren ekamaki anhenaka firihenaka egga rekurum ade e kawani koggen nutibe ade e mahramekam ga nohmene mahramekam ga mane ki kaw ede mi anhem miha ya firihem miha ya kawani haram wa darja ga timage kamenne ade ede mi hunnaki kawani gotum dem firene vesnum mide mi hun egga mata ek kotriga ade egga rekurum e islam di manakura kamen sabki shaytana as admi hunge macca waswas di admi hunge nafsuga ufadifawa edum verikan as medmi hunna faafa koronga macca bar alani kongirum kamen nengene ade edmi hunge amina nafsuga macca kitam bodu itbaran ekam ga vies edmi hunna kan nengene kiha mimmaraka kame shaytana emi hunna kulidani kiha mimmaraka kame hawa nafs emi hunga macca gadare gannani emima rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith karamani la yabitanna rajulun 'inda imra'atin fi baytin illa an yakuna nakihan aw dha mahram rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith karamani firihenaku anhenege kariga eggega reenu kura hoshikame ei e firihem mihaki enham mihage firimiha kam ga nuwaname adi ei kawan haram wa darja timag kam mid mi hunga nenname ema egotkabes algon men gitari mihaku algon men muslimun gitari mihaku anhenaka ekiga ade e tanegga e fraag dashuga e kotriga egotkabes nidagen nuwane ade algon men ge muslim ukhtaku muslim anhenaku
firiheka ekiga ade enage firmiha nuwa ade timage kam gotun kauna haram wa darja timage nu firiheka ekiga ade f ralage dashuga ettaniga nidage nuwana ade ek kotrege nidage nuwana algon men itirege mikanta madunna moy singa ginafara algon hitun divi rajyege mikanta hingani algon men itirege mena datur diuma bay fara minga rasmi datur doges ekanta hinga ad algon men itirege bay mihun firihunna anghenu mige kuri algon men medu onna kame nu anghenu rasmi datur toga diumaki ad anghenu dasuttoga da wazifa tan ada kurmaki wesi algon men itirege onna kame nu ekkutuka wesi edevige ma kame nu rasmi beenumaka firmihaage beenumaka ettam vejjenama iskan denjiheni firmihaage beenuma iwarham raisul jumhuriyya do ofihuga masay quran henaka bias enage macchen amur quran hori ofihuge vereki raisul jumhuriyya kamga bias note divirajye ga raskamen oifa rasge faanu kamga bias adi enage firmihaaki maswari kamga bias note tane kunika adiki kuranto fakhana saaf karum ole mi kamga bias mihalatuka firmihaage amur e ang mihaage macche gadwan jihene firmiha ihalatuka ekiyamam wa kemum ena iskuran jihene enage ofihuge hori bodumiha kimawa mambore ma ofihuge bodumiha mevine rashaka vote gurma dashe bonefinama firmiha agosge nuane bonefinama ena kimantri wan jihene firmiha ya barihama tin hadar fas hamasdo gega bandu kuriyas adi ehin ada vellu munukam gabias mi islam diinu gamikan ogge tibefun ade algon mennaki allah subhanahu wa taala ge rahmatul islam deen bola banganti muslimun kirt allah subhanahu wa taala imam ganti mu'minun ma allah ge rahmatul ima algon men balan jihene islami shari'atu kanta ekashel fawani kina kunto adin zineya karbu manakru mattaka algon men wajib anikamaki no algon men manavige anikamaki kwato rasulullah kan hadith karabani ijjakum wad-dukhul ala an-nisa rasulullah kan hadith karabani anghenunge meda tiba mi hungos non nashe ad anghenunge tere wanu anghenunge tere bad emi huna mashunu allah kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mena karabani ijjakum wad-dukhul ala an-nisa ad anghenunge tere non nashe ad anghen bayko taniga tibba etana firena gos wanu ad efadain kanta kurun e algon menna manavege makame manavege mani kibegento algon menge aifetterikan demihettu mattaka hifehettu mattaka rakadur mattaka algon menge aifetterikan firihenunge wes ad anghenunge wes aifetterikan demihettu mattaka ad himayatu mattaka ad den anikkamaki zineya durhelu manakur mattaka islam din algon menge macce wajib kura kamaki anghenu emihunge hedun elmuga emihunge fera numuga zineya dimaya mihun nulama fada gotaka ad mihunge hittoga khas firhenunge hittoga shahwani edun tereka nufede gotaka adi firhenunge hittakan iblis as waswas dene jage nufede fada gotakan emihun hedun elum ad efada gotakan emihunge tasarruf ta behettum ehima kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith karwa gotuga وشر نسائكم المتبرجات المتخجلات وهن المنافقات رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربني تبامي هم قترين امن نبا انهن نكي اميهم زينة تركما اميهم ريتكما فالكو ادي تفات كلتكم زينة تركن نكون انهن اميهم اي انهن نكي اي منافقون ادي ميتاغا ಹುಟ್ಟಿಲಾಂಚೆ adi algon me midanna wahatoge terega den kuriyen e wahatoge gawas nikan ginayen tibefuna faha kurebeni anhenun emihunge hedun elmuga rakkatirwan jewahaka anhenun emihunge aifeterakan hifetu mattaka emihun niwakuran jewahaka adi firihenun emihunge aifeterakan hifetu mattaka anhenun na dima nubala anhenna masunnu ulen jewahaka adi mitanga adi kuriyen hori wahatoga mikantan barabboda faha kurene ki veganto anghenun hedun alanjeni ki veganto firihenun burga nalani ki veganto firihenun nga awareki hamekani fula kakala demeduka mihemeni ki veganto mihem banjeni ad mihem banjeni insani tabiat ekam niya kurati insani tabiat ega kanda alatiwe insani tabiat kineto kanalne tibe from ballava algon menge terem bay mihun eboni firihenun emihunge aifetterikan salama kurumattaka angunun hevi niwama mikala wahake midakani dakaruga nikam bisna wadagenwa firihenunna anhenunga tabiata mi algon danna wahake no hama ilmerin vidalwa wahake ekomko ilmerin emihunge ilmum miwahakata vidalwa eruga algon menge hama aadaage sikunne bisna daras mi hama haqiqatakan dehave ad ek haqiqate ko wato e haqiqataki firihenunna
anhenunna mi kamuga tabi'a munin tafatu kibegento anhenun niwawan jeni kibegento firhenun niwawamuga ehawara niwawan nujeni nuje sabaki emme taqwawari firhena vestibefulum mita kurmacce gennawafa niwakan kuda anhenok enage kurmaccen asiya enage hissu nuhele nudane enage shahwetterikan ade nuhele nudane enage shahwetterikam matir kurmattaga ade iblis ge waswastukun salamer kurmattaka masakketakin ene kuran nujihe nudane emme taqwawari emme salih miha besmikan ges mihem mikan dimawani algon menge tereng emme salih miha ges gennawafa ene imtihan kurmattaka ade mi imtihan kurum hudde nu ene imtihan kurmattaka niwakan kuda angene kurmacce genesiya enage hisutan helane enage shahwetterikan enage sigundiyan annane ehmejjiya ene nikam bodu masake kuran jihene enage mi shahwetterikan tirkurmattaka shaytani waswastukun ene salamer kurmattaka dan tebefun ha mikanta ha mitestu kurava anghenaka ekotukas mikame dimenwane anghenaka kitamme maskula kitame masulta bargadefa sihhat rangaluefa ad rufa hewefa bursur rivetivare firenen ene kurmachin erikas ekotukas eshahwetterekam enege nuhelan anghenunga tabi'atan nun eiki anghenunga tabi'atan nun emihum firhenunge niwakan kuda gotegga hedun afa firhenege sure belikas futoye belikas adi haqiqatuga efada mihen emihunga kurmachin ekas emihunga shahwetterekam nuhelane ei emihunga tabi'a kinato anghenunga shahwetterekam helane hamekano emihunga baluga emihunga fikuruga shahwani khiyalta amrafi nama shahwetterekam helane nuata ei mihega anghene gaga firhenoko alla ulula badda hadafna emihunga shahwetterekam helane minungotuko emihunga shahwetterekam nuhelane maskula midane fadin bursur reveti kalirava riti maskula rangalu firhenen emihege kurmachin erikas emihunnakan ei egoves kamakanwan miya khilaf firhenuga tabi'a angani ehmima anghenun niwawan jeni firhenunge niwakan kudawikam gavis anghenuna asar nukurati miniwa kurmattaka midarja firhenuna amur asfaneti ehmima midane fadain niwa kurmaki ei anghenun niwawmaki ei zinein rakatiru mattaka algon menna elene fiyawale algon men anje fiyawale e nuni niwakan kudakon anghenun hedun alagen nuktumun firhenunge ihsas tan helumun emihunge shahwatterkan emihunge hituga ashgatumun den as shaytana emihun e kusha dimaya gendiumun ekamuge ekkala e firhena faafa riwane ena mas'ul ena ekamuge mas'uliyat ufulan jehene ekamuge ekkala niwakon kudakon hedun ala ulnu mihun emihun wes ekamuga ufulan jehene mas'uliyat kudainwana aden zine ndurhelu mattaka algamenna angwafawa angunta tereng emme muhim kamaki algon menge gunawanta ade farju fiwa ehin gunawanta kun kurwe zinein rakatirun ade farju fiwa ehin gunawanta kun manake awra fiwa ehin gunawanta kun vis eba zine kurwe ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon men ebe angwafa irshad debafa al aynani zinahum an nazar ade loluge zine ki belume hima mi zinein rakatirun ebe amur kurwafa allah subhanahu wa ta'ala bangwa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim Allah subhanahu wa ta'ala bangwa mu'minunna kalekfanu vidal washe miunge belunta tirkurashe ad ghaddul basar ghaddug mane ki belum ekahirun nota belun madukurun tirkurun ade ghaddu ekurevene belum bes adi adab bes mane ki adu tirkurun e ghaddul basar ghaddu sawt hamegota e belum huttalu nota adugada kurun huttalu mesege terekmne ehma belum huttalu nota e belun tirkurun ade tirkurman Allah subhanahu wa ta'ala algamena mi amur korabani ha mi amur fulu mu'min ade mu'min ukhtunna bes ade mu'min anghenna besati wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna kalekfan vidal washe mu'min anghenna ekambalunge belunta tirkurma ade hemima zinein algammen rakatiru mattaka algammen jehene algammen mi bala beluntakum durheliwan haram beluntakum huriya belmukum durheliwan magam tiga algammen fenna anghenna beluma TV film takum algammenna fenna anghenun beluma internetum algammenna website takum fenna anghenunna adi news majalla takum fenna fenun taka mi huriha belun takum algammen durheliwan jehene algammen durheliwa eruga algammen getere mi hitan arafane kom fada bodur aramakun laddatakum he algammen mi durheliwan jeheni embejiya anikkawas algammen amilana sang hanan ko deni mi laddatum mi durhelewani kivegento kirt Allah subhanahu wa ta'ala kemanteru mattaka emvejiya mikamge badal kirt Allah subhanahu wa ta'ala devan ya Allah subhanahu wa ta'ala ge wajhu wattaka miha ko ecce du kolla finama evre ma mati badalen Allah subhanahu wa ta'ala ina devan yama kande eligen yaqin kame ekamake anikamake kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihum agamena lifawa irshad tak balayruga
ebhori haram kan bay takati beenun kurumun etakachki swargega ni'mate kam ga hemene etakati kam bair etakatin swargega algon mahrum wane kam ge khabar de bafa misalaka rabo mihunna ade ralaki gellum huri ecche ega faadataken huri namas ege gelluma faafa ma bodu duniyega rabo miha ralan idmana fawa ade ege devi fawa miha ena tauba nuwejjinama ena swarge venkam gawe swarge ena raluge ni'matun ena mahrum kurwene swargega ralaki ni'maten ade eralakum bo emburumen mastumen nonnane e ade hama namuga bawerwi namoes bunin tafatu etchen ade swargega ralaki ni'maten duniyege ralaki ni'maten no ehma duniyege ra boygen boymuga mashghul wa miha ena era ade ena era buimun tauba nuinama tauba nuikamga wanama e ikkala ranun ena mahrum kurwene hame gota fashui fera udren neti shar'i goton qabul kure fada udren neti fashui fera la fi miha surgega fashui fera la fi frihena ena qiyamat surgega ni'mat mahrum kurwene ade mi irshatakan ala balarga algon menge tere mihako anhenunna belmuga mashghul wejjinama ade ekamuga devi hifafinama ade ekamuga kirt Allah subhanahu wa ta'ala uradumaki enage ade ekamuga hadafinama ade ekashigen wakamen swargege hurul aynunna belma ene libe fursat haniwegen diun madwegen diun kudwegen diun nota swargege ade mifadain libe nasiben ene netigen diun ade kommegas ema algon menge belmuga kirt Allah subhanahu wa ta'ala algon men taqwar wanjhe ade rasulullah kan hadith karamani wal udnani zinahum al istima' ade dekam fatuge zineyaki adu ehume ade kanula adu ahan hurun ade mihakan ecche adu yumen nu ekamako adu ahan hurun istima' ade sam'an nu emima algon men kirt Allah subhanahu wa ta'ala ruhiwade nugannawa aduttakan adu ahan hurun ade maneki algon menna huddanu anhenunge adu algon menna libe laddatel libe tiwe iladdat hod mattaka anhenunge adu man aadafa wa iruga maneki Allah subhanahu wa ta'ala ruhiwade nugannawa daira giterega adu ahani wata phone ga dari ayin hile anhuna waanga dekun enege hobby එක වෙෆාවනේ එන වකුතු හේතු කරාගම කෆානේ මිවද කන්ත කුරුමුන් අගන් මෙන් ජීන දුරහෙලිවා අද එමීම anhenun ade firihonna burubara anhenun ginan helligen daani mifadu wahaka tawge sabun kibegento ei anhenak gaatuga kurum besdane ifaden firihenak fenumun anhenuk helligen nu daana ekama firihenun hama nikan rangalu firihenun wes maarite anhenak fenejia enege macce shaytana asveri vigandana ekama anhenun macce ginafara anhenun macce shaytana veriwani mi firihenun ade firihenunge insi shaytanun emihunge macca emihuna dimakon emihun gaatuga dakka wahaka tawge sumun emihun bunana kale hada salih kale hada rangale kalege bursure rangali manne rangali kalege akhlaqe kalege sure nunati manne mi rangalwage moni kalege akhlaqe kalege tihuri diimeri kame ade den migotum fashaganege mikahala firihen insi shaytanun algan menge terega madennu ade mifada shaytanun emihunge amal toga mashghul wegen ulevel bes madennu e mashghul wegen ulumuga algan menge ukhtun ade muslim ukhtun halla wawaddala bes madennu e wawaddumuge terega ege emme mubadarajen e mati daraja wasul wegen emme fabud fahish amal ko ade zineya kare gala bes ba hisaba bes ebade ade algon qabul kurahi mati e ha ginan nuhinga kamekam enno ekam tabes vehinga emima khasako anhenun jehene emihunge wahakaga samalwa e rasulullah kan hadith karabani wal lisanu zinahu al kalam duluge zineyaki wahake ehima kommekas wahaga de kumuga algon men jehene samalwa khasako anhenun samalwa kinetto emihunge wahakaga tuikangel ngulegen nuane firihenun damagoi ade firihenunna samalukan emihun dimaya samalukan genomattaka egengule gotteke engengule nuwane ade den wal yadu zinaha al batsh ade atuge zineyaki allumen wat atun hifume ade hima anhenunna firihenunna ebbek anebbeka atun ade ebbek anebbeka bihumuga algon men durheli wanjene eki veganto insanunge ihsasta warab bodan huttifa onani mi bihumun anna ihsastawge macca ade bihumun mi libe ihsasta nikan tafatwana ma
kari kamen ihsas wafada goten annane bihum ema bihum algamme durhilwan jene ibrahima anghna firna salam kurum kam gabes rasulullah ikfan hadith kravani inni la usafihu an-nisa tamakala ikfano anghunaka musafahan kravame maniki ata ajjodka salam mesnu kravame ema rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam ki algammenna namuna kam gabair ekle ikfan ge sunnat dirun algamme macce wajib far algamme ge wajib ki mifadain ade iffettirkan salam kurumataka allah subhanahu wa taala grohodagatun hodumataka mifadain anghunna firhunna demedu meonna bihun tabes huttum ei salam kurum kam gabiasis ad den war rejulu zina hal khuta ad faage zinayaki fiewaltan ad e zinaya dima genda fiewaltan wa fahish amala dima genda fiewalta wal qalbu yahma wa yatamanna ad hin edene ad ummid qur'an den ege fawga yusaddiq dhalika al farj wa yukadhibu ad farj ekanta ked qur'an do qur'an komme kasmi huriha gunwantake bes ehma zinayga baawirwe ehma algon men farjuge zineya hisaba diumuge kuriga mi gunawanta rakatur kuran jehene mi gunawanta ko mikra zine kofa farjuge zine adi nukurame kiafa ehim fuddalage nuwane allah subhanahu wa taala me angoni zineya kar nuwashe ma zineya kar numaki farjuge zineya hisaba diumuge kuriga mi onna ehim gunawantawge zineya durhelimu adi komme kas hame fadin zineya karum dur ad zineya gannu algon menataka kan ekashalifawa anekamaki anghenunna firihunge samalukan huttualane evves gotaka emihunge evves tasarrufenu behetto anghenaku ad kurimves dennevejje hedun alagot ad hedun alago fiwa ene kitamme nimakam bodu hedun alafaves demves firihunge samalukan ene damaganana gottaka ene tasarruf ta behetidana efadain tasarruf ta bahattaage nuwane emima menoni anghenaku ena sent jahagen atorlagen hondulagen e hondaki em mihunge samalka ade firenunge samalta damagan na fadogotaka gadakon ehin hondle fawanama efada mihaki ade ei zine quran hene gotuka sifukre foni rasulullah kan hadith karwani wal mar'atu idha ista'tarat famarrat bil majlis fahiya zaniya anghena ena atorlagen majlis ege gaatu hinge janama ene ki zaniya eke zine quran mihake أديها حديث ميانغوني إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية هذا متاعة تفصيل ده منتي عنهناكو إنه هوند لاجين أطر لاجين بايج كارين هذا فيهم بايج كارين ديرجا إميهم نا إنك بس دكوا متكا إميهم نا إنك بس دوو متكا إكان تكفينا يانهم ميها كي زانية كي زين كرام ميها كي إما عنهنون واجبين إميهم كتصرفات تنهي قطعا بهتون إميهم كتصرفات ade islami sharia ruhe mingonuga behettu adikubato mifadain hondalagin ena edani barihama hew niyategga hew amale kurun kam gabes wasgen nuwan rasulullah kan hadith karwani la tuqbalu salatun limra'atin tatatayyab lihadha almasjid hatta tarja' fataghtasil ghuslaha min aljanaba rasulullah kan hadith karwa hadith rugamana gaminani hondalagin mimiskitan as namadu kuri mihe namadu kuri anhinege namadu qabul nukre hutte yanghena ruju'a adge ruju'a ena junub berikamu femara fadain femmaragin awum menui ema mi ngechiki anghenun emihunge nafstakan ad emihunna dimaya firhenunge samalakan hutte fada gotaka emihun kura tasarrufaki ei fafekan ibarihama emihun ela honde kam ga basis den adikawato anghenun haqiqatuga anghenun ki emihun rakkaterkamuga himayatuga hiyaluga nivaluga tibenjihe bayin ima rasulullah kan hadith karwani khayru salati an-nisa'i fi qa'ri buyutihin rasulullah kan hadith karwani anghenun na taka emme hewege ma namadaki emihunge gege emme eterega qur'an namade hadith rasulullah kan anghenunge namada begotum deba irshadaki la an tusalli al-mar'atu fi baytiha khayrun laha min an tusalli fi hujratiha ولأن تصلي في حجرتها خير لها من أن تصلي في الدار ولأن تصلي في الدار خير لها من أن تصلي في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث روايتك هذا مي حديث مراد كي رسول الله كان حديث كربني أنهنكو مسكتك نماذ كرم برين إنك هوجنبه إنك غوتيك نماذ كرم هذا إنك غوتشكي دار gocheki egotige ade washa farge terege onna huriha sar hadde maneki hiya ka fahunna geya ade egege terege onna hustana mihrachi goch tere ema goch terege namadun goch tere komiteniga namad krumes yewegen be miskitu ga namad kurum bre den goch terega ena namad kurum
he ade godi terega namaz kurum hewegen be miskituga namaz kurum bren den gege hol terega ade hiya kofawa gege eterege on men holga namaz kurum hewegen be enage godi terega namaz kurum bren den ege foga enage ge terega ade gege emme eterega namaz kurum hewegen be enage gege hol terega namaz kurum bren emingeni anghem miha anghenaku ena niwavi warakan ena firihenunna mashunivun ekun mun durheli warakan ei rangalugoi ennamas ekotukobes anghenum miskitan aun ei faafenun adi miskitan aun ei emihunnattaka algomenna mana kurwene yes kamennu sallallahu alaihi wasallam hadith karawani sallallahu alaihi wasallam hadith karawani idhanu lin nisa'i an yusallina bil layli fil masjid sallallahu alaihi wasallam hadith karawani anghenun regandu miskituga namaz kurum vesti ba mihun idna dehosh kame ema regandu wes emihun namaz kurumataka asha namaz dimattaka wes mota fatis namaz dimattaka wes anghenun miskita dam beenu wejnama ekam mana kurum ei firihun nam egotuka wes ekamenno adi wes rasulullah ikwan hadith karamani la tamna'u ima allah an yusallina fil masjid allah subhanahu wa ta'ala ge anunkam gawa anghenun emihun miskituga namaz kurum tiba mihun mana kurahosh kame adi لا تمنع النساء حظوظهن من المساجد مسكتون اكملن اللبين نصيب تباميهم منانو كراهش كما اذا استاذنكن تباميهم اذا استاذنكم اتباميهم كبين اذنين اكملون اذنين ادجنما مسكتون اكملن اللبين نصيب تباميهم منانو كراهش كما اكما رسول الله كفان انغوا مسكتبورن جي اكملون تكا مولو ترغمبه حديث كرمني لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن tibamihunge ambinna tibamihunge anhenunna miski taddiyum mananu krashe ennames ekamelun taka ekamelunge ge ma hewkam bodwegen be ade mi wes ade anhenunna firehunna ekwe masunumu durkurma islami shari'at ga ekashalafa kanta ade namaduga hew amale kurumuga hew jagahega hew tanegga algon men ekwe masunumu durheluma bar ala elifa wakam ga wanama din ifada kame ad ifada he kame ka ibbarge kamaka nuwa kuriya kame ga algon men ma boda jihene mi ekwe masunu munduru hele wera khatirema algon men kiyafanan yi ofihi ga mase kurme rota him masakete kurme mifada masakata kurmuga wes mi onna masunima ekuma mifada kanta algon men jihen dur kuran ad kubato algon men ge darin tarbiyat kurmandar algon men jihene mi anhenuna firhenun ekwa ekunta masunu kurunta dur kuran algon men jihene ekanta kan inkar kuran algon men ge terega hinga algon men ge kurmati ge hinga telefon dekoda nogonnom to mi ule school ge kindergarten gule kudin nursery gule kudin nota nursery lkg ukg gule kudin ekudin school nergen bay dostu beer bay tantana gendane bay ade ta'limi nota tarbawi beenunta gattaka ade efaden genda gendum ehm faada libene gendume ekamo dekoda nogonnom to mifaden genda komme gendum gaves hunnani anghin kujjika firin kujjika atulu wafa angin kujjika firin kujjika ang kujjika firin kujjika atulu agandane ade mi umur srefishing algon men kudim mi tarbiyat kurani kudim mihanani mifaden masunu kuruma mifaden ade anghin na firin ekurma mi haqiqatuga algon men inkar kuran jehene kame ade school ge eterega classroom ge eterega hingani konkame kame algon men genege ham yaqinu mes kitam me doha ko magmatin algon na finna manzare kitam me school ega angin kujjika ade nikantuttu kudin bariya kudin ekudinga ebbes khala gos khiyala nunana ekudin ade ekudinge masune mokun ebbes khala faafe nana ekudin ennamus ekkala kudinnam mi aladeveni nuba bingalen ekudinnam mihanwani nuba adege maccan ekudin algon men nam mi tarbiyat kurwani nuba kon algon men tarbiyat kuran jeheni ragala ad anhenunna firunna en nukurmeg macca adema algon men jehene mikan kantaka samalwa ade mifada kantaka samalwa irga algon me ge islam din egotukas mane nukure anhenun emihunge beenun takattaka gein nukutume emihunge hajata fudumattaka daruri asasi beenunta nota emihunna beenun je kanta kurmattaka gein nukutume ke emihunna ekame gein nukume ekanta fuduma ke emihunna ekame rasulullah kan hadith karwani qad adina allah lakunna an takhrujna li hawaijikunna tibamihunge hajata fudumattaka nukutun tiya kambalunge hajata fudumattaka nukutun tiya kambalunna bani idna devigenne ehnamas mi idnaage beenun hegotuga hiban jehene ade mi ekambalun hegotuga hifato ekambalunge waliverin firinna bafainna adi beben akhunna adi demvestibi emihunge ekambalunge belenverin balan jehene ade den
ade zineya kar numattaka zineya algomen durhulu mattaka zineyen algomen gendane etabar kantake ebor islam din ga mana karwafa ade shahwani edum veriken algomen gi hituga ufe dane kandatan ebor islam din mana kafa ege terega rasulullah sallallahu alaihi wasallam ebangwa kir allah subhanahu wa ta'ala la'ana labakam anghenunge terein ekamalunge riitikam faal kurmattaka ekamalunge ner riitikam gennumattaka masay kuramihum misalaka ekamalunge istashgan dikurmattaka ehem mihige istashgan enage istashgana golala mihum ade hame efadin enage hashiganuga tafaat kurhunta kurha tatu kurha mihum ade hame efadin kuri zamanuga hingumun aka miharus bain afrika ga bay qabila togo kurmun aka men mi dappilage med de durkurum hame efadin ade riitu mattaka firhenunga samalukam hodu mattaka egotan mi dappilage mi de dai durkurum masay kuramihum ade mifadin kanta kurmaki allah subhanahu wa taala ekamattaka la'ana labafa kanta kibegento mihuriya kam mikurani ei firhenunga samalukam hodu mattaka firhenunga hin ekamalun lem mattaka denga mefadin ade zineya magfai ko faane kandattaw giterin islam din mana karwa faane kamaki tiwriya befuna ingodagen nwane mahramaka ekiga maneki timage kamme gotun gabum ge sabun kawani haram wa fata miheka ekiga menui anghenun datur kurum mana karabun ekan huddanu karabun ad rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith karabani la tusafiru al mar'atu illa ma'a dhi mahram mahramaka ekiga menui maneki timage kamme gotun kawani haram miheka ekiga menui anghenaku datur nukra hoshikame ema migota ade anghenaka datur kurveni hamekani enage firmiha akiga nuota enage timaka megotun ene akawane haram wa fa darjaage timaga anghenaka akiga den ziniya ga bedanati bi islam di manakofa wa kanattaki anakantaki kumato shahwani nuota jinsi wahakatan algon men gitidega feturun algon men efada wahakata dekkum jinsi wahagatan ad jinsi gotun insanaka ad mihakan ihsas anna fada jinsi edum verikan hela fada wahakata dekun ei kit ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam gomena mana karba fakame rasulullah sallallahu alaihi wasallam gomena mana karone konkometo rasulullah mana karabani algon mengi tere mihaku enage halalu ambe miha akiga jinsi gulun hingafa jimaa fa den ewahaka enage ratte hingatuga dekun ade visna wadagenwa midakkani halalu gulmegge wahaka ekamako halalu gulmegge wahaka mihunge kariga dekmun emihunge ihsas tan helane emihunge shahwaterikan emihunge bodan arafane emima edor bandu kur mattaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam argumentaka mi mana kurabani mi nahi kurabani algon menge tere mihuke enage halalu ammiha ya hinga gulumuge evves wahake edemuduga onna evves kamege wahaka em mihunga duga dekkum mifad ad mi kamyati mana karwafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam misal jasoni efadain kandak kura mihege misalaki firihen shaytanaka anhen shaytana ege misale mi shaytana magge medun ekakana eka baddulugen demihun ad mi de shaytanu anhen shaytanaka firihen shaytane demihun jinsi gulun hingi ruga mistakunti balahattagen ada efadai dash darjaage amale ada efada dash darjakan insana wattala amale timage ammiha ya firmiha demadga higa kanta samasage gotuga dekkum ada eggotuka wes efada wahake dakagen nuwana efada wahake dekkum e mihunge hitgawa shahwaterikan algon men helu walagen nuwana ada nikan rangala mihum mifada wahakatan adwahane enno mes mifada wahake eggotuka wes dakagen nuwana ada hame egota ebbes anghenaku ene fenna en anghenakge ad anghenun uleni anghonna ki gulerge en hemiha en anghenun fennane ad anghenunna taka anghenuga awre ki firhun taka anghenuga awre tafat awre ema anghenunna fennane firhunna bilum huddanun hisab ema ebbes anghenaka fenna en anghenegge wahaka enage sifatan enage firmiha as kiyadi gennuane en kiyadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam unati nahi kurabafa mana kurabafa ade ekibegento ekkala ehin anghenege wahaka enage sifatan enage kalirawa enage bursura enage donkama kalukan enage digukama kurkan enage hiki ade himatolikama falakan mifada sifatan enage banata ge sifatan men kiyadam ge sabun ekkala firmiha kinetwani firmiha ge hituga shahweterakan ufedene kurum ade firihan naki emihun halal aminti be rugaves ehin anghenna dimaya khali illa bay kitam me bursur riti ade kitam me qalirawa riti kitam me ade hewlafa salih
adi kitam reet angena libunu kam gaves adives enage hitugo onnane enage hik control nukrevejja Allah subhanahu wa ta'ala ga amrultaka enage hik kiyamun nukrevejja enen hama belenan hunna dima not enage hik kiyanan hunna dima emima firhenunaki midenne fadain gina ambin libuma beenu me fawa mihen adi ekama adi gina ambin takege beenum kurma ge kuldana kan li fawa mihen emima firhenunna ekan oti huda karawa de ambi tinga bi hadar ambinna innambi ekama anhenunnaki emihunga tabi'atuga nonnane gina ambinna enumuge khiyale ane gina firinna enumuge khiyale emihunna libe fireki emihun loba ade fireki endage loba mehnama hisabun enage hi furigendane ituran eche beenmen nuwana ekutukos beenmen nuwana ane kamaki firhenunnaki nikam fasiha ane anhenunge riitikam damabe ekama ko dannawanto anhenunnaki egutukos anhenunge tabi'aten nu duniye guri emme riiti firhena beenumugen ulumi ekutukos henano ennama firhenunge tabi'an abudos timage amihaya ehm mihun ehm anhenunna muqarana kurwene nikan gina kurwene ehima efada muqarana kurwe gotaka tabi'a libifawa mihege kurimatiga ehma enage halalu ammiha as ehm anhenage simame koddani kinetwani ekala shahwetirikan enage hituga helani ehima rasulullah sallallahu alaihi wasallam mikantam bismati manakarbaha din ade bisna wada gannawa anghen mihaya enage rahmatriya belum ei hudda belume den mifadaim balaf asmina firmiha sifakodun rasulullah mati manakarbaha den hamegota firmiha miha demuduga mihinga hama shar'i hama gulme halal gulme hudda gulme ama mifadain gulun himma fogus miwahaka beeruge teriya feturun oti rasulullah nahi kurbaha haram kurbaha den embejia nikam bisna wada gannawa zine koffa haram gulme hingafa den ewahaka dekkun kiha bod faate kabanato den adi everest bod faate kabane nunto zine kurma mihun dahivati wa fada gotakan tamthil kurma foga adi tafaatu goggotan anhenaka firhena mikka mi tamthil kurane kameraage kurmatiga e kura kurmuga abudwes mihunna gwalani adi kaakatto mi gwalani barantibe mihunna muta mustaqbalaga efino banane mihunna mi gwalani mifadain amal kurma nuta mi ihsas kalemenge hitugaves hela bashe ade mi emihunge mifada tamthil taki ei vesam mige tere wadaga danakame ema mifada tamthil taki ege sabun insani shahwatirakan helana ade efade nuhela kam gawanama e tamthil ge ben me ikbato efada tamthil ta mihunge terega bikigen danato ege vifari kuriyat danato nudana ekama insani tabi'atuga ebohri shahwatirakan insani tabi'atuga ebohri ejins an jins dama bar ema mi kan istighlal ko gen mi kan use ko gen adkito abuse ko gen emihum mikora vifar ade jinsi edum merikan hela bala vifar nagalo emi munwan temme mikanta mikura minganaki adi haram hisab da mingane nune ennamas haram hisab nude kam games ekkala ihsas balamihunge hitoga shahwani ihsas hela bala nunto ihsas hela baluma shaytana ya fursat ebade nunto embejia ei nuana huddakamaken embejia efada huddakamen agon men kogen nuana efada kame kurabekan agon men hibbar digen nuana den hibbar dinme kiyafa efada kanta kurami hunan inam wes digen nuana inam digen nuana hibbar dinme inam digen nuana ei adi khas gotega muslimun genamuga muslim dawlate genamuga efada kame bes kogen egot bes kogen nuana ade komegas kurimes denne on fadain firhenun naki anghenun emihunge hitta damabe emima shaytana nikan ginain anghenunge beenun qur'ane firhenun bas halaluma firhenun wawedduma ade firhenunge beenun shaytana hifan anghenun wawedduma bes ennama bes firhenun nikan salih marangalat tibe taqwa averikin algon menna hiwa mihun gelligen halakugen dane anghenunge kanta kaje hunima migatun anghenun emihunge hifetun terikan dankole boduwane enames kurindene faden insi shaytanum wadigen ginafara anghenun halakwane insi shaytanum ade insanu giතරege mine shaytanum bas emihunge hewahaka rangalwahaka faram dakkane egutugos dakkane kale hada reachike ade efade misalaka khas gotiga dimber angene gatuga kale hada reache bune fiya ena furgas den nota egutugos den ene kawakanu dakan ekamo dakkane ene rangalwahaka ene iffetiriwahaka ene hedungalu mug rangalwahaka ene namaz kurate ekama ajabwahaka miyum ha ade iffetirkam nen ha mihunge terege noler iharangalan en ulweni kinenge mikala waga dakkum gosane kolon alane emma album men barabboda bisnan jehene firihenum wes anghenunge terege anghenunge kiben asfane shaytani makartakon salamma ade ham egota
anhenum bisna salama ban jehene firihununge faran tam nane shaytani hamalataka ade algon men abadu sanan kuran jehene anhenun naki firihenunge ukhtum ade innaman nisaa'u shaqa'iqur rijal anhenun waakan kashwari firihenunge ibban ibfawanta ukhtum kamge ade shaqa'iq aki shaqiqa jamu shaqiqa aki ibban ibfa ukhtu emima anhenun naki firihenunge ibban ibfa ukhtum emima ade ekambalun shaytanuge kiben salama kurum beenun teri firhenun shaytanun kiben salam mattaka ade megota firhenun shaytanun kiben salam bum beenun teri anhenun shaytanun kiben salam mattaka komegas algon men itereen komme mihi gives onnen jehene anhenun rakkatir kurumuge shuur haqiqatu gai insani tabiatu go hunnakame insani tabiatu kikurunto wargin hayawanu ge sunnana ekanta telefon itereen babefon na fenwadaanga fa kanne ge hunnana kukulu haaluge algon men iterega megina gina honna janwar ke ikanne ge kukulu ha halaka kukulaka ade en ha amugotige karwa kukulaka en hale karwejjinam kinato talafon feden edemoduga talafon ufudige etanu en ha marwadare jevese talafon kurihen gadan ade ekantan onnane firihenunge wes firihenunge tenega onnane ghiratrikan enege anhenunna mihaku behedina nota balagna wes ghiratrikan annane den ade enege ukhtunna ahim firihene kiben gona libekam gawanama enege mamme mot enege timage miheke gona libekam gawanama mimis mihum hima kurumuge ghira e insani tabiyate mikan onnane haqiqatuga kommegas mikam mi nonani kombege medgato mikam mi no e horiya insanu muslimun gas muslim nu mihun gas onnane enos muslim nu mizmanuge mi mujtama'atoge tere bay mujtama'atoga fahish amal ginawegen gos mi ghirat terikam mulin netigen dani enos dannoonto ghirat terikam muslim nu mujtama'atoga adis kommes warakin eben emihunge terega mi jinsi amal toga shahwani amal toga gharq wa fawa mihun fiwa kommegas mi ghirat terikam mulin netigen diyama eggut kobbes enage ahluringe macca anhenunge macca ukhtunge macca mammage macca enage anhen daringe macca ebbes ghirat terikam nemmiha ifada anhenunna miha ko behunas alalumen nemmiha ene ebbes etchen hiinwa miha mifada mihunna mikini dajjuthe ema algon menge terin komme miha ko himaya kuran jehene algon menge benumuge dashkawa anhenu ifada anhenu ko zineya kari gum algon mana kuran jehene ifada anhenu ko zineya kari gum algon men kari gum husheli dane ebbes kala saben onama esaben nattalan jehene ifada doran huwijinam algon men edorta bandu kuran jehene mana kuran jehene ade nunnama ade mifada ghirat terikan algon menge kiben kenengos dayuthunge daraja gosinama algon men wani komfada baykato rasulullah kan hadith kurawani thalathatun qad harrama allah alayhim aljanna allah subhanahu wa ta'ala sorge wani timmi hege macca mulin haram karabafe ade timmi hun ekwato mudmunul khamr rabu imad dehi fa fa wa miha wal aaq ade maimba fa inna urade mi hunna hiyakon nuhitamiha wad dayuth alladhi yuqirru fi ahli al khubth adi enege ahlu werin bad akhlaqi amal emihunge terega hinguma bad akhlaqi amal emihunge terega ufaduma ebes ala nura ekama taid kura adi bad akhlaqi amal emihun enege ahlu werin terega hinguma egot ko bes nurhumen nuwa dayuth adi enege ahlu werin ebes ghira tereka menmiha adi mihaki Allah subhanahu wa ta'ala surge haram kurba fatimihunge terega rasulullah sallallahu alaihi wasallam in hadith vle gangoni thalathatun la yadkhuluna aljannata abada timihaki duh gawe surge banane timihuna none konte mihnato ad-dayyuth war-rajulatu min an-nisa wa mudmin al-khamr ade furta mihaki dayyuth maneki enege ahlu weringe meduga hadi hutur kanta fahish kanta hingi kam gaves nota mihak as in anghana ka behunu kam gaves echen hinwa miha ekama anula miha ade ekama inkaran nukom hutti hunna miha admi miti mihunge tere ekako aneka ki ikwato war rajulatu minan nisa anghenunge terega anghenunge terein firihem begen ule anghem miha ade firihana ka begen firihanu kan takuragota firihanu tasarruf karagota ule anghena den timmana mihaki ralad dehi fafa wa miha adema algon menge terega zine algon menge terega madukur mattaka mi ghira terken algon menge terega helon jehene ghira terken algon menge ufadden jehene mi ghira terken algon menge netigen diedigen nuwana marwegen diedigen nuwana emima dannonto algon menge terega ghira terken netigen ebade da youthunge darjen algon men wasalam ebade dannonto madunnamo
algon men hi kurahin wati bara madunne zuwan jil to ge terege ebe ole anghen kudin firihen kudina ade kawani ge gotun gulifa ayruga mi demi hum wes ehen rattihin gen gule mihum ade ehen rattihin firihen kujja gen gule ehen rattihin ahen kujja gule ehen firihen rattihin chat kurumuga ade internet medur ko chat kurumuga not mail kurumuga not phone waha dekumuga mikandata hingumundani ade kinatto algon menna guarantee deni kinatto algon menna jamin weni mi gulum ade chat not email not phone ga dari ai hingumunda gulum tarak giwamun as physical jismani gulumaka mikam badal nuane kama ade ehem wes kantan hingafa ebori ade ehmima midanne fadein algon men hitama kuran jehene muli mujtama abbalairuga mi alalum ade anghenunna alalum mihar kudaw mundam fashafi islami mujtama ataki eham haqiqatuga wes anghenunna alalum ge mujtama atake algon menge terega mi anghenna behum mihengani kibegento mi ghiratirkan natima anghenunna behum ei ghiratirkan natmuga sabu ekibeganto algon mennaki amennaki muslimu emwejja mi hura muslimun ki ebbe kana bege akhunna ukhtun emwejja kinatto hewane algon menge ukhtuna ehem algon men islam din nurhe fada gotaka emi huna dimakuru maguto ge ya ehem fada nanga ada mikanta madunna me algon men terega hingaru mikam inkar qur'ane mi hun nutbekan ei algon men terega derekamaki adanwanto islami bay qawmtoga ade islam deen amal kurum islam deen tabama kummis minwarage ihmalen anno mida dosaruga adives anghenunna alalumge matveri maasiva islami wargina qawmtoga aboin algon menge miraje go ebbore marangala algon menge rajye gane bawar kantan algon men mihar mi import ko mi gennani genar kitto wani islami bay qawmtoga e qawmtoga huri negative kanataka ebbes huri bay kanatan eburi bararangal sivatan esivataw guterin sifai anghenunna alalum tibebun balwa medir matige no arabi qawmaka no arabi qawmta nunas pakistan bada qawmes medir matige qawmaka badagan fa den firihunna amuna tibtanega angana halel lewagan no balwa angana halel lewagane annane ene nasrudim dinu mattaka mihum fumun domun annane ene kar nahana kaletiri haqu gotugato angana ko echke bunafiya mihum balani firihanum balani ene heri haqu gotuge ene e tuhmat kura miha e firihana yagine ene ko meskusha kuriye ada midarajang anghenun mihum alalane midarajang mihum anghenun rakadir quran mihum balar e anghenun na mifrem nunna bis gulme besne ekama ko anghenun ko echke bunafiya yoti ene ibnani haqu bas tedwas den ekkala tuhmat kuranu firina den kitena ge difa amil nafsu ge difaaga kitan me chekkes qabulan nuqran ekama ko algon menge terege hen to memani algon menge terege henannu algon menge terege firhenna anghenunna me onna gulumuge tabi'ata ki firhena ko anghenaka befiya den angena ko himan hod matta gina faran echke numunane bunafiya den anna miye ko am ekala firhen miha eko efa aneka kommeskala gonaiten ya mi daraje mikantan algon menge terege diyadiga nuwana hame gota kurindene faden algon menge darin ladarin kudakudin school toga e kurindene faden mi wala umuruga angin kujja firen kujja agluwa gandaruga mi sabun fishge algon men mi kam inkar from balan jene mi kam mihar inkar nokafiya ekudin e grade toga kiyawum promote lomum gos eka ekkala kudina mi anghunna firenna demadu onna gulmuga tabi'a ingever vima den ekudinge meduga evde guluntaka algon men inkar ko gen e inkar kurmukum algon men naka faada nukurane inkar kurmukum ekudinne inkar balay nugannane ada inkar ge kurmati ge ekudin fawiddalafa ekkala guluntaka gen kuriyedane da'iruga ekkala kudinna ekiga anghen kujjiga firen kujjaga ekiga timmana daawriye kan hunnani ham yaqinum bis shaytana ada hemima algon men ebaje zine ya durhero mattaka algon men zine karya gendane kuriha amal take ada zine ya karya gendane kuriha magtake bandu kuran kuriha dortake bandu kuran ekibegento algon men kirt Allah subhanahu wa ta'ala ge ruhi wadigotum hodu mattaka Allah algon men zine ya durheliwa wiki duniyege bezarun salam mattake nu rangal duniyege bezarus zine kuram miha livene enames algon men zine ya durheliwa wi kirt Allah subhanahu wa ta'ala ge ruhi wadigotum hodu mattaka algon birgannam wi jinai court deke nu algon birgannam wi kirtna Allah subhanahu wa ta'ala deke duniyege adabun duniyege uqubatun algon men algon men filagan devidane ekamun algon men reke vidane Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga ekalaange algon men hisab balwane duhen ebu ade ema Allah subhanahu wa ta'ala ge wajhu fulattaka ekalaange birun algon men
هيو موقع فاتل ثابت كفنما الله سبحانه وتعالى إكناغ حضرتنا أقمنا هيو درم دبان هذا إكناغ بانغوا ولمن خاف مقام ربه جنتان الله سبحانه وتعالى أقمنا بعد ودنا أقولتها إكناغ دك بيرغنا ميهنا هذا إكناغ دك بيرغنا هذا إكناغ إن حرام كره كنت كون دونه لبي إكناغ إنجي أقولتها فاتل ثابت كرا ميهنا دس ورغ إكم جمي بعض ميكروبني هذا كباتو الله سبحانه وتعالى رحمة فلوك بودكم كلام فضل وانتركم ماتيركم تكوداغن نوا مي بود فافا كوريوم فوغاوس الله سبحانه وتعالى argumentaka توبة قدر فافا فسم قدر بندن نكربا دمبس قوالا بني هذا الله سبحانه وتعالى argumentنا دعوة دبني استغفار كرما توبة وما هذا كوكن تبيمي هنا الله سبحانه وتعالى دعوة دبني أنقوني كيكتو أنقوني وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الله سبحانه وتعالى من أنجوني أوسرق الناشي كون كما تقول أوسرق النبي أوسرق النبي تباميهم الدابر كرسكلان حضرتهم أي مغفرتك أدي كلان حضر أدي سورجيك أدي الله سبحانه وتعالى حضرتهم أقول من اللي بيني مغفرته أدي فاف السماء أدي سورجيك ديوم أوسرق النبي أدي سورجيك كم فد سورجيتو عرضها السماوات والأرض إيج فلامين فلامين جواهك بسناودانا تنك فلامين أبر ما بدوانه إتنك ديكمين جواهك نانجوا فلامين جواهك مينغوني عرضها السماوات والأرض بما أرتك إيه إتانك فلامين أبر هم بيجيا بسناودانا إتنك بدوكن إتنك ما سينغاكن تبيفن أقول من التصور نكروين إيه كم بيكتكاتو الله سبحانه وتعالى مسور بفدبي وعدت للمتقين تقوارين تكات جار كرفا سورجي هذا النبي تقوارين صفة بلوانينغا كما تقوارين سفتكي إكتريك همني الله سبحانه وتعالى موقع هيدكرون الله سبحانه وتعالى تكا رولي مدكم مي رولي ماتر كرون هذا الله سبحانه وتعالى وجه فلا تكا ميستكنا معاف كرون الله سبحانه وتعالى وجه فلا تكا هيكون تكون إحسان تربون هذه إيه إترن همني أنا مهم سفكي هذا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون هذا تقوى ورنج دعو استفاقي أمي هنكي أمي هك فاحش عملك كره ويجنما هذا تقوى ورينا بس فاحش عملك كره ويدانه إما إيكي قلت بس مستحيل كمنون هذا فاحش عملك كرههم تقوى ورينج دارين أنا بير ويكم قابيس ألوم أمر الرجوع أمم فرصة إنه بوي إما الله سبحانه وتعالى منقوني التقوى ورنج سفتة وكترين سفين أمي هك فاحش عملك كره ويجنما كيتو كرني فاحش عملك كرويجنا من وقت عمل نفسا أن يعبر ويجنا أميهم الله سبحانه وتعالى جمتين هنان كرني هنان كف الله سبحانه وتعالى حضرتهم فافسون إدنوني أميهم فافتك فافسون إذا الله سبحانه وتعالى حضرتك إدنوني هذا الله سبحانه وتعالى في وكم فراتك فافسون كل ذلك اللي بيجمعني كم فراتك تو حق دين بس فراتك اللي فوا حق إنه أي هذه مي فافسون من أميهم إده إرجع أميهم نكي دين إفافر الرجوع أمجي إبس عزمين أميهم جهتوا إبينهم إفافر الرجوع أمجي إفافر علوم كرمجي عزمين إيكمجي إصرارا أميهم جهتا كناي أميهم مهمنوني تقوى برينج تريجا هذا أميهم جزاء كباتو أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الله سبحانه وتعالى أنجوا قطعا أميهم قاعد مي تقوى برينج كورين الناس فده مي تقوى برينج صفة أميهم فاحش عملك كرويجنا أميهم عمل نفسنا أن يعبر ويجنا الله سبحانه وتعالى هندانكو الله سبحانه وتعالى حضركم فاف السماء الدنومكي أدميهم إكنتكم إصرار نكره أدميهم جزاكي الله سبحانه وتعالى حضرتم أميهم الدابر كرب كلام حضرتم أميهم اللي بيفاف السماء أدي إذن تانج دشون كور تنهينغا ونصور جتكين أميهم اللي مم أدي إصور جيجا تا أبدا أميهم دميتهم أدي أميهم أي جزاكي أميما أقول من أوسعنا مكير الله سبحانه وتعالى حضرتم فاف السماء إدم دلغل من زنيك واحدك من دار هلان كرن جهنا كمكي مفدين إبس كمي هذا إبس فافي كريفا وانما هذا مفدين زنيا كاري وافد عمل كريفا وانما إقولك بس إسلام دين قبول كراك من نور وهيك من نوم إميها عمل نفس فضيحة كرمكي بيزار كرمكي هذا إنك عمل نفس إنا فرواني إنك عمل نفس إكم كرونكم معنها كراني إيه الله سبحانه وتعالى دمت جو إكمين إما الله سبحانه وتعالى حضرتم هم يكن إكلان حضرتم فافسوا من إدنواني والله سبحانه وتعالى حضرتم فافسوا أدناهم هم يقينوا الله سبحانه وتعالى فافسوا دبانه سابقي كلام أنجوني كتب ربكم على نفسه الرحمة كلام عمل ذات فلكم أتبني رحمة ليوفا واجب كربافا إني
أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ظلمه وأصلح فأنه غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى تبامي وتري ميكو فافين إنك جاهل كم بسوهم فافين كل بجنما دين إن توبة بجنما إنك فافين فوقا إن أمر نفسك كل أنيا فوقا إن التوبة بفا دين إن إصلاح بجنما هم كشرون الله سبحانه وتعالى كي هذا غفور وأنت رحيم وأنت مع الله. أديس الله سبحانه وتعالى من أنغوني كم بيكتو فاف كفاوا ميهنا أدي فاف كرمجا إسراف لكن جنا فاف كفاوا ميهنا من أنغوني ميهنا من أنغوني أميد كنانو لا شيء. قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله سبحانه وتعالى من قوة لكن أنا قلتهم جترين ميهم فاف كرمجا ميهم عمل نفسه كمجن إسراف كفاوا ميهنا من أنغوني تبع ميهم الله سبحانه وتعالى رحمة أميد كنانو لا شيء. إني الله سبحانه وتعالى كي هريا فاف فسوا رحمة فسوا رسكلانجي أي الله سبحانه وتعالى كي غفور وأنت رحيم وأنت رسكلانجي إما مين كم كان راجل وجنما ما يوسف منين إكمك الله سبحانه وتعالى رحمة إدوم برمي ودي إكمك أرا نقولنا وياه هندوكا دين أقول بيروت وان جهنة أقول من مين فاف كان راجل وجنما فافاج متيجا أقول من الله سبحانه وتعالى بدل كرن جهدان تيبه أقول من كينت تو إنجني الله سبحانه وتعالى حضرتهم ملك الموت أقول منا بدل كرباني كم وقت جاكمين هميما أقول من عبدو استمن جهني هيلا ركعت ريكين هذا هميما مي كمكي أنا كمكي مفدين فافه كريفا ميهك فرسار كرم أي كوشين مفدين قلت لك فرسار كجنوان هذا فافه كفا ميهك السر أقول من إيه كم قاوانا إكنت بس بيزار كرمنين أقول من إيه نصيحة تريوان جهني إما ما عز رضي الله عنه إكليك فانو هذا زنيج كوشان أرا وداعت مفوجا صلى الله عليه وسلم قريها وداعت مدنوني إن طاهر كرهما صلى الله عليه وسلم إن زنيا بيجتون إن كبين تفصيل تام هذا مفوجا هذا إن زنيا كربك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم وداعتهم إن رجم كرما أمر كرماني كم يكس ما عز رضي الله عنه هذا إكليك فانو أميل وداعت توبة حاصل كرم متكا طاهر كدبون إدوداعن إدنبي رجم كربون إدوداعن إدنبي هذا كم فدمتي درجته كم يكس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عز رسول الله صلى الله عليه وسلم قريه بداعن مكما اعتراف من نصيحة الدين بيفلك حديث كربي لو سترته بطرف ثيابك لكان خيرا لك كليك فانوge فيرامge إكارين إن نيواكورينما كليه ما هي كم بدويه أديما أقول من جترين بس ميه كم إكمنو باقي ميه كم مفاد عملك كفاوا كان إنجينما إن بيزار كرم فضيحة كرم ميهم قاتو جواك دكم إكمك إن قاتو نصيحة دني إكان إصلاحكم الله سبحانه وتعالى حضرتك توبة بما أديما مفادين أقول من بسنن جهنة مفادين أدي زينك كريفا كرم فوقا إيجي هيت ميوا قطوكا داريه كل بيجنما أدي إيه داري فلكي إيه إقطوكا بس إكمك فاف بولوكا أنا فرات النوم صلى الله عليه وسلم حديث كربني ليس على ولد الزنا من وزر أبويه شيء زنيك دريكي هذا زنين لبه دري فلكي إنك مميا بابك فافين إبس إتشي إنك بلوغا إنك فرات النون ليس على ولد الزنا من وزر أبويه شيء كيف كنتو هذا إكو جاكي إنك نوم فاف كريكي إنك فاف كري إنك مميا بابيا كم بيكس إما مفيد كو جاكا إنك نصبا بيغتم أقول من سؤالكم إن هينهم نجيه كذا يقول تكسكم يكون جنوان أديك ما تو إبدا كوجكي هم إكمل قا إنك بس كوشنين إما أقول من إنها معاملات كرن جينهم عادة كوجكا معاملات كرا فدين إنما أقول من أبودوس بسنن جهين مي مجتمع عقا زني كي فافيكن إبرة سيريس كم بود فافيكن مي شعور أقول من هيتوجا أشكال نبيتو هذا نمالم كورين دنا مباهكي مري أقول بين كوري فريها حديث تاكيس فضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني لبافوا صحيح الجامع الصغير إن نجفا حديث تجا هذا مي وريا حديث استباف صحيح الجامع الصغير فتن تبافنا في نوران وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزا الله الشيخ عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا موضوعا ورا فريهمكو ورا ديبكو ورا تفسيركو بيانكو دبافي هذا هنا مس وده إتش بنيلانا تبافون إسمه دبافا واكما وانما إيه بس هذا شيخ جواهكا فريهم نواتي كينو واهكا أنيكم هورجننو
ehnames kude ecche buneluma hi edetive mifada mawduwe furagahum dairuga ade sheikh bayan ko debrafi haqiqatuga anhenum boda rakkaterive boda niwavitimu gawah islam dinuga asfawani kiwekam Allah subhanahu wa ta'ala insanu ufeddevi adi emmeha kainatu ufeddevi anhonna firhinu ufeddevi mi defaran ufedde faratun mi defaratan khasa'is take khasa kantatake labwa fawani ekamuge natija ek gotum anhonna medugawa bayek kantataka firhunna medugawa bayek kantata de jinsuge de meduga tafat kirit qur'an ga ayat tak balal Allah subhanahu wa ta'ala mi de jins ekiga gennawa kama banama waram madutanegga nuniya anhen lafzu iskurawa fe nuwe ehnames zinege hadduge ayata balala Allah subhanahu wa ta'ala wahi qurawani az-zaniyatu waz-zani zine kura anhenaya zine kura firhinaya ehnames wakkamuge waaga bayan kura Allah ta'ala wahi qurawani was-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma min dalil kodani Allah subhanahu wa ta'ala zinege masalaga haqiqatuga wes anhenu rakkaterunga macca iskan debwa fa waka ade anhenuge terem bayem miunga amaltakattaka Allah subhanahu wa ta'ala zinege amaluge kurin ekam magufai kofane kamattaka suwarugege waswes eba haram korwa suwaruge wadevun ekkibagowwa tebe funum warak ginan adoswane imam muslim riwa korwa fa wa sah hadise rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi ummatuga ekade fan dek wada nogonnwa tim bayeg debege wahaka ege tereng ebbeki anhenu take ekambalunaki firihunna dimaya lebemunda adi firihenun ebamihunna dimaya lambuwa mase kormunda anhenu take adi niwa nuwa gotakan hedun alagen tibi bay ema mifada kambalun Allah subhanahu wa ta'ala suwaruge haram korwa etanuge waswes haram korbi natija ek gutun kamuga anhenu boda rakkaateri wanje kan hama wegen ebade ade kuri zamanuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam quraishunga tere fonubun wagutuga ebamiunga tere islam dinuga sharu faalugen die hinduga ebamihum bunamun die fada baye basta islami mujtamato terega westani bunewamo mige terega visnala eruga ebamihum bunamun die miharumi muhammadaku timannamenge gaattimage bodubebenge darinna bodudatage darinna samasa kolla hila ulumbaswani mana koffe mi adues algon mennan islami bay mutumtakun diinuge mikamuga onna hukum bayan ko dinumun eba bune ei timanne gaattimage mi hunnunnu timannage dattan no to kokkennu he nuwata bebemen nuwata enumes kommes warege gaakkame huri bayinnu haqiqatuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ei boda tifafatuku umme himaya kuramattaka emme boda mase kurabi insana ehmegen ekade fan sallallahu alaihi wasallam mase kurawa fawani mifada kamaka magu fahivedani huriha mage bandu kuruma egotum bala eruga boda gaave ule mihun emihun kibaga efada nurakkale faseha geneskatuma magu fahivedani kamattaka duruman amru kurawa fawa egotum liyana behe gotum koronu suwaluge jawabuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurabani alhamu almaut liyanaki ei marifada nurakkateri mihike eneya durhedive rakkateri wash ade islam diinuga zine magufahi nuwane emmeha kantattake kandeluma fawga kaveni sharu kurema fawga mifada gotaka kan ekkam bayan koddinuma fawga sheikh wada gennevi algonu mitanuga handan kolledem beenum wani zinege mawqif طاهر وجنبا ما وجنبا كرامات وجنبا إنسانك أنهن كملك نكمتي كما إكوغا إنا إغني الله سبحانه وتعالى هنغدو غمتين بلوا وجنبا حالوغا إلا حرام كربي بودو كمك تريا أراغتما مغفهي كوديغ أوريان حالوغا الله تعالى نيومت بينو كرم أدي timaya evves gotukun gulumenne jabbaru aniyaver nulafa gote fotennen insanaku enage emme hayak kuda emme goik kuda edun fuddalumattaka timanne yakuga e gulun hingalum meti magfai koddige enage ekantatta niumafu emburi fasti dani vima tima amille mifada nikameti halaka vettigem medani kivegemba mi visnalan jehe tankole haqiqatuga anhawna hawalugen tibi firhenum mikamuga waraboda rakkateri wanje hinga sahabin aharmenna namuna ekamugawi bebe kalun
mifada mawqif tawga timanna min amal qurani kongotakan bayan kurabba fawani kinekan adu haluma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge lobwati sahabi sa'd bin ubada radiyallahu anhu vidalwani timan kalega faanuge ambikabalunayuga ehem firihanaku zinege amal quratan fenijjikama wanama timange ambikabanuge matiga firihana kuwatan fenijjikamuga wanama evves balalumen alalum nati timannage atugawa kandi dama edemihunge meda jahalanam maneki timannage kandi koppala hushim mi wahaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ariha sahabin gendevi haran kamak sobaki war keri hure war barulafa vidalu basfulakawati rasulullah sallallahu alaihi wasallam miyadu aswafa hadith qurabani ata'jabuna min ghirati sa'd tiyabamihum ajab antariswani he sa'd ghirati kama meduga wallahi la ana aghyaru minhu allah gandi huwa kufabuname ekalega faram fure timon rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghirati kan adi ma bodugambe wallahu aghyaru minni adi allah subhanahu wa ta'ala timon kalega faram fure ghirati kan ma bodugambe ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش الله سبحانه وتعالى غيرة تركمتك مي فاحش عملتن إلى حرام كربا فاوني ما ظهر منها وما بطن إيجترين فاروغا كروي كمكمغاويس أدي وانغناغا كروي كمكمغاويس مفد كنتكم إنسانا دوركودي سلامك كوديني الله سبحانه وتعالى کے مراقبايا معية الله ركاتريغي إكما وسناغين إكن دينهورغي ehengotaka bunanama allah subhanahu wa taala timaage amala ballawa wadigen wakan yakin kurege ehmegen sheikh mitanoga bayan koddin poholaage ahulweringe wahakaage terega himene zineya magfayvegen de miha enan handan koddegunu allah subhanahu wa taala birutuma adi ekamuge agu ada kofa nuniya ekan nuguruma ehenduga ena allah hattaka birun durhedivi efada mawgi fegga yusuf alayhi salam ritikam furifawa zuwan nabiyya ekade fana mi fahish amalan huriha gotakum magfayve kusholu allah subhanahu wa taala biruwetu ekade fana mikam durhelive gentia ade mujtamatam mibani mi zinege amaluga fasada wegen gosfa algon menge terek komme mihe ko ekane genan ivvale vijja e sharafekkamuga deke adi ei matirikamuga miyo dekamunganna america ga hingamunganna komme 2 minute ba nuwata 2 minute 30 sekundege terega kommes mihaka jinsi gotun gona korweginde mifada gotaka namuna gotuga mistakum balan hifafa mujtama gotaki mi ehme jikama wanama ega fahatun kopi koramun anna mujtama taw vegendani kinekan nikam visna fikur kollama hingawa ade sheikh bayan ko debafi haqiqatuga ala umru sura nuba kanta taw tere magfay homun dawaka la urusura nuba kanta dekkamun dawaka qawmi tv na qawmi radio emujtama ge terega mifada fahish kantaka magufai ko devenama goale venama ifada mujtama halaqa gen diun kiha kariwanto guna kahala tibami rakkatari gotin hifagin mikan kuramun kuriya gendash mi fahish amalta kuramun dash mifada gotaka mujtama toga mibunave daira toga goale ve kamawanama e ummaten halaqa diumaki warakkari gawakme anikolum balaru waki umrakan nudanis kaven kurmaki ei manakamikamga qanun tawga hamajassa man bafamves ekommacha nuruhi gada barala munde ehennamas e man bafana khud man bafana benge enage darifula kanata wayan golunu fila eruga ekujja eba lobi veriyaku bitaku haram gotuga gulun hingane haram muamalate qurane ane jinsuga hulveri godaka min dalil koddeni ene kibaga mi ghariza abahurika ehme jikama vejja kun ashare naware bihti rihetto enage ekama beenun we haajater vejja komme umre gawas ekam kurambi la umru sura minuba kam gitere genessa kujja kavenya beenu wahid ekam mana kurum dalil koddeni den kujja hamekani hallaki minuba amul gitere diume ehnamas allah subhanahu wa taala haram kurawafa mi bodu faafa ge bodu kama ekam gobat ge bodu kan mujtama terega kudinne engin da kama banama ebami mikam gawas rakkaterum ga hifan dive rajye ge bay dirasa ta dakka gotun wazifa ya nikume ole algon me be sale ga wazifa ya nikume mana kurani kinu islam dina ki angeno mase kur mana kura dinenno
anhenang enaga shariyata gule dawabitan himene gotuga ene magumachan nikume wazifa ada kuran nikume ulevidan ehennama se huduta du kollafa nikume bazaruga yang himmiya ulumaki islam din ruhe kamen diverajje hisab ta dakka gotun wazifa nikume ule komme fas anhenam kore tin anhenaka jinsi gotun gona kore fawe mi algon men firihenu khas gotegga am gotegga huriham rakkate riwanje kam sobagi timamenge belumge dashgawa timag ambimiha komme gotegge sadimi gamban nui kam gaves komme smige dariye kavane komme smige gat timage mi kavane ebami gongocha rakkate rive pisna hera tibin jehe kam ade islam din goala fawani kurim bunun gota kaveni kon uluma kavenya awaswe gotuma e zuwana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi ummata lobet nabiyya bayan ko debba fa gotaki ade mifada fahish amale hingamun dairuga ekan huttana mattaka nota ekan mana kuru mattaka aveven uri huriha masakkate algon menge terega ekamaka ekashigem wa huriha faratum kuranje nukurave kama vanama rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan korwa fawa bodu mu'jiza e nabiyage duniya duko dita eta zamane fahum faalwagin asfawa mi bodu mu'jiza algon menna kurimatla algon menge mujtamata bes halakogin hingadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurvani bayge meduga fahish amalta zinege amaltan amoge hingajikam wanama allah subhanahu wa taala abami ngotere tauna adives enum balita emiyuga kaaba fangetere duha kus dekifanu wafada balita faalu kurwa funu wafani efadakame medwer vejikam wanama haqiqatuga algon men wes ekamame durakkate rebati benje mi duniyen algon menna fennan ebay mi fada nuba bayye khas gotega aids following as for wata mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurwa fa ilmi mu'jizati rasulullah sallallahu alaihi wasallam nubuwatu ke tedukan e gete zamane fon sabit wegen haqiqati ade en hadise ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurwani e gawmegga mi bodo faafa feturige hingajikam wanama e gawmen etanen allah subhanahu wa taala halal kurumge amur fonu wafanikama ابن مسعود رضي الله عنه كبان رواية أنني يدالوني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي كمان ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بإهلاكها إبس قومك إبس رشك إتنك ربايا زينك معاملة فتوري عاموك هنجج كما وانما الله سبحانه وتعالى إتنك هلاك كربهم إذن الله سبحانه وتعالى malaikatun ilahu ge sifan devvai hem allah subhanahu wa taala e gawmen halakurum ge hudde wani devwa ehinna huriha tanen hifetti mihunnani allah subhanahu wa taala ge rahmatu ge sabun oga teriwantakam ge sababun haqiqatuga algun mange terega wahakata fatura mistukum madmatiri kurumattaka wahaka dakkamunga bayem mihum mase kurumundani nafsani gotum ma molete echchitake engem wakama bunamu tsunami kiya bodu kofa allah subhanahu wa taala ge garaw kurevun ahiduga e tufan ahiduga ei evvesalega kofa ennune bodu kamen nune ei fembali diye giteriya gaakole wattalum enna baanita fadakamike bune mistakun hitugawa allah med birutun kudakuri natija egotun tebefun haram velabban tsunami ga haluga jegen genestibi 20 miyunga feeligitawga nuwata ebamiyunga waguti hiyatogu terega allah taala haram kurbi mi bodo fahish amal ebamiyun kurikama divehinge terega sabit dalil tonge bori mi bayakumihun allah birutun emme ekashigem wa wagutu kofa ge tumfemmati kofa as ebamiyuna badal kufa wahidu ekamaku mi mujtama terega tafaatu geggotun ebamiyunga fikurta doile fawa baymiyu masay kurmundani mistogun hitun kurim bunagotu allah taala ge kofaya eilahamed birwetimun kuda kurmattaka tibevun adosawane dahade gina hama ikkala indonesia ge kanduge sarahadda e baarugada binhelun annawaka miharus 7.9 rektomingarun 7.9 ge baarmenuga e binhelun e baade kanduge teriya ekamuko ebuna tsunami aragenenna allah subhanahu wa taala bayakumiyun uradi december moge fansaviswana doge re ebamun ehinge amaltog natija gutun allah taala sida fonumi kofa inge toy allah subhanahu wa taala bimmatiga mi duniyega labwa fawa emme bodu eilaoge sifangi mi farataki note eilaoge sifangi terege mene farataki kandu e kandu madu madu yonnani allah subhanahu wa taala amurege intidaruga
Allah subhanahu wa ta'ala amru kurabwa fawati madun onnani eila hudda debba fenama ekandu aragen atuedan kanaki Allah subhanahu wa ta'ala eilahan uradumuga emme orugode ulunyon hippevi ittam algon memwani etanuge ahuluwarin kamuga hagigatuga algon menge washan daade kaariga memwani ekandu aragen awmaki warak kaarikame Abu Hurairah radhiyallahu anhu kiban riwayat ganna hadith ga ade komme reyaku ebbesrennude komme reyaku Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga ekandu timfaharu eilahan urede eilaha faafa qura mihun eilaha birwet nuwe eilaha haram qurbi kantata qurmunda mihun hippawagatumge hudda debbuma edemunde ehennama Allah ta'ala iduna ahidu e aragin ei adiwas iduna tuwje aragin dan eggamuga gada baruga dirunu firon halakurbi ekanduge terega Allah subhanahu wa ta'ala hame gota Lut alayhi salamuge gawmuge mihun emihunge fahish amalak Allah subhanahu wa ta'ala abanu halakurva garaw kurviru abamihunge rag miedwani kandaka badaluge gossa Dead Sea nuata bahrul maut marwe fawa kanduge gotuga badaluge mani gossa ehmima Allah subhanahu wa ta'ala azaba birati wanje gawmege terega ummatege terega mifada fahish amalta feturi amugen dakamwanama ebe eggemachan ilah kofa evani huddu kuref halal kuref Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiban riwayegen ade bayakumihu ebamunge terega rabuyuma mastuwatake dibenun kurma adi zine kurun am goffi kamwanama ei qiyamen ebamunge macha qaimunge alamat terege menekamike bayge qiyame gamuki haqiqatuga ebayaku netidium ebayaku fana medium efo ebamu qiyame yoti qaim fa duniyege bodu qiyame qaim nu kam gaves adwa ka nimmalana ehen namaves deche bunela fanuni wakiulumaki hirru he kamenno Oragina dive mujtamoterega adui mundani deenuga haddu fanalagen dawa deenuga haddun nettigen dawa mi wahake ki waran amuko dekewman dawa ki amdu midwasoruga ennamas deenuga haddu fanala diumaki kobab Islam deenuga haddu fanala diumaki edeenuga wa medu mingadu fanala dium ei komme faratakun kam gavies edinan amal nukurma durhirimun kam gavies nuwata edina tabamuge namuga kura kantakun kam gavies mi defantige mi devattoruge jamaat divih rajyega miedu ebawle kan tibefun hanmuflu kurabumban egeteren ebbeki islami kule jassagin islami hedun alagin muslimunge terega ule bay ebami hun haqiqatuga ekura amaltaki islam din duha ko sudda qur'ane kan tattakennu egeteren bayem mihun muslimunge mudala ebamiunge furaniya ebamiunge le huddako ebamiunge mudala sha furanin aragannamu ebade islam diinuge namuga ekamuk ebamiun bunani mi muslim ummatiki kafarun kam ehmega rajyega be rarasuga malega wes islami kulajessagin tibi islami hedun alagen tibi bayem mihun wakkan kurma mihun aniya kurmuge harakayta dani hingamu adi bayem mihun islami zinatterwegen tibe ebamiun qura amal furumattaka mastuwatekecha ravis bomun ebade mi tibefun rakkaterwanje kame Allah taala ge deen ennun ei Allah subhanahu wa taala deenuge sifaga bay kurikam gaves ekan deenuge terem wegen nudane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurabba fawe deenuge tanet doren nudanna deenan a bayakumi mufedigen annanekam tebamiun dekenekam fa zamanuga ebamiun islam deenuge tereng isahitaku beruge ngiyadanekam mige natija gotun ebamiun huddako fi wakkan kurun ebamiun huddako fi Allah taala haram kurabba fa mistunge irda deya aji ebamiun muda mi nurakkatere masale farwatere wanje kame tebe fulum vislenje masale faharega tigen be fulakabes mifada kamaka islam deenuge namga dawatatu edan mi gitene bay miunaki sida tumbuli lage islam deenu namuga sida moonu buruga alage nuwata enum wes bodu buruga ge terega niwavege islami kulajassaga mikam kurum dabay mi huriha kamako islam di mari bariyavege Allah taala haram kuravi wakkan kurum fada nuwata mistung haggutakan aragatum fada kamaki islam din duhakus halal qur'ane kamennu en dalil koddeni haqiqatu gaves efada amalta quramihun eyoti Allah taala ge nabiyya ge hadith gawa gotak barabaran aisse anebeki islam dina furassara quramihun edinan amal nukurma goalamihun saaste garu kurin hukum tabawale ifa wati mizamana nugule kama gune wahaka dakkum damihun mifada bayem mihun mujtamauga ebamihunga mashhur kan hamako dinumattaka mifada wahakatan ekkolegga tibe dekkuma faw anekka anekkolakan as timanna menni
ಹಗೀಗತುಗ ಸಮಾಸಾ ಕುರಿ ನೋತ ಮಜಾ ಕುರಿ ನೋತ ಮಲಾಮಾತು ಗುತುನ್ ತಿಮನ್ನ men dakkaje wahake bunabe mifada detim mihe kanta tebefunna dive mujtamun dade midakadu fenige goswane emunagi sida faaluga islam dina allah taala haddu taka malama ko furasara kurumun diye bay mi islam dinuga haddu fanala diun kam islam din bune waga dakkum diye bay hagigatuga haddu fanala gospawa bay ki ei allah taala ge dinuge dairan haddu fanala gospawa bay e dina farwa ko kuruma e dina furasara kurum sab mi sida munafiqun alamat munafiqun waha kirit qur'an ga suratul baqara ga allah subhanahu wa taala bayan kurwa fawaru ebamin halaki ege kuriga muslimun nan iman kam gahluwelna malama ko furasara ko idikol hada ulma fahun ebami hun as timanna mi kuri emingo shaytanun kari nguri as timanna me mi kuri majaleke nuta samasaayake mifada echakumbune emingo wa kamjasala mihunga ruhun hodumattaka masekur he mifada jamaato ge tereng algon men salama ve tibenje rakkatere tibenje islam dinaki medumenuge din e medumenaki islam dinuga wa minbor amille bayaku mihunge khiyala fikura fennagutan hada hedumenno kommegas nimmalum kuriga jamiyatu salaf baratun divirajjege emmeha lobwati rayitunna lobwati akhunna ukhtunna gowala gowalume ivvalume eba genesten e akumire jalsa nimigendani الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين أما بعد hulanguge kafarun emihunge qawm tawga rabbul alamin ge shariyatanula verikan hingamunda nizam tawge terein de nizam ekkamava barlamani nizama riyasi nizam ge terein en nizam dive rajega hinga tatbiq kurmattaka khiyalu hoduma divehi emmeha rayidunge maccan husala fawa midani waluga divehi emmeha lobweti akhunna ukhtunge hittakan nutanawaskama haaskam wade hewa nuba wahi kuran dative amille nafsu tawge hamahimen kama masalaskama medu biruhibe aman kama sulhage magu emihunge maccan adiri wejjekamuge ihsas kuramunda hidegga kan onnam wi goin hamakon islam diinuge himayatuga mi jamiyage faratum mitadwani ede nizamuge nubakamum bariya koddinumung edi allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun waagi ede haluge kudawe shakkennete dirulumuge huriha madanegga insina jinnin amalkom muamala kuram wi magu tafsil kon islam diinugawani kanda ala bayan koddife adi hama efadan evves kinabu kamenneti hama kama ku adul insaf qaim wagendane matveri manhajaka shariyate midin wani genestife ehen nuwami sawbe vesnete ad mima dinuge masdaraki allah ge fakiriti qur'ana mul insaniyatuge namuna shakhsiyat kama wa muhammadun sallallahu alayhi wasallam ge sunnate ei insanunge khiyala falsafatoge maccan hadafa wa qanunan numenumme adi mujtamau tawgawa boda adakada geteren ufedifawa nizame vesnune hama kashawrun islam din gowalani haqqa batil wahi kodde saf sida tedumagashe muli insani hayatan ujala kama roshan kan geneste billuri fada allahuge shariyan mibimmatiga tanfidh ko ilahuge alutuhunge meduga hingumashe alunge aluwetikamun nikume alutakunge rabbuge aluwetikamuge hiyawahikama vanumashe kammihen wangiru mujtamawtawga aman kan damahattadi miistohunge meduga hama kamayaku kantattan hingane nizamen hodadin dusturaki midinuge mativeri shariyekkama viiru mi mativeri shariyen ekahariko kiriti qur'ana rasulullah sallallahu alayhi wasallam ge sunnata khilafu وضعي قانون تنهدا إفدا قانون تكون ألتكون جمدغا حكم كرا همكم من نظامك باطل نظامك أدي أي شيطانا جفيها قد أسر كالي كريفاوا إينا جفيا والمتيغا كرها فاوا مددار نظامك كنغامي
آد شيطانا إديغو تفضي قانون تن هدا هنگموندا إمها ورين نقوالمي الله شريعا إكهركو كيرت قرآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة خلاف واغتا هدي إفس قانون كان أهرم مسلم بون لمان كان أنغمي بدي تغير وفاوا جاهل مركب بيكو كتم وركم مكما دكولان أدوف لكم غاويس هميا إنصاف اللوبي كرا سلام بدي هوري إفس ميهكا مفد مويين غوا حاصرتكم أسر النقراني كيرت قرآنغا الله كندالوا فرض كروا فاوا حدتك قصاص فما أدي شريعتك إمها حكمت التنفيذ نكروي فد إفس نظامي مي ديوه راجيك بمتيغا هنغن علمي قومك أمان كما مسلمونك همجهن نغالا إسلام دينا هنغرام إعلان كرون كمغا نوني مي جمعيان ندكمي إفد نظام تكا دكول هدا إنكار كرمي لا إله إلا الله محمد رسول الله مي كلمة نيا كراغوتي دنيا كتم بارو غدا بابو قومك بيكو إكن كوري كمغاويس إكمكي إسلام فروال بحتم في كمنونه الله عز وجل وحيك رضافا به وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله الأنعام ستيك سولا بمتيغا أولي بدو باغندا كاليغ فانك كما كتباوة جنما إباميهم كاليغ فان وس الله كما إكبا كلا فاهد أدي وس الله وحيك رضافا به ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن المؤمنون هدي هيك ماني إباميهم إدون تكا إقوتن حق دام وجنما ودو تكا بما أدي تنتنغا واها إتش فساد وجيس كان كشوري دناش دنيا نظام تكا شريعة تكندالا هدني ماضي تاريخا एकी मुजतमातोगा हिंगा दिया कंकमुगे मच्चा बलागन कम वाइरु इस्लामुन्नकी अल्लाह हदुतुम बावा लव्वा फावा शरीयत का मनहज लिबी एग मतीगा इतसतेक कर्न वेति को तंफीज को फावा बैके अदि शरीयत बदल गिनो मकानुला फर्दी गुतुन्ना इज्तिमाई गुतुन्ना इक्तिसादी अदि अस्करी गुतुन एम्मे बदही कुम्मदु عبور وري دولة كمغا مشرقا مغرب أهل ورنج اعتراف ثابت وفاوا بيك الذئر شريعة نظام دبيه مسلم ريت اختيار كرمتكا هشل مكان لا فساد فاوا مجتمع تكون جنا دنظام الجنس إن كم بس النظام الجمتشم مديبوج مسلم بولا بم مجبور كروي كمي ورب أنيا وري كم جيا ألوتي كم جا مجمعيان دكمي الله عزتا قدر وري كمامد فروال النبهتا مفد عملتوغا دميتبه قدو نكرمي اي إله كوفا يا عذابا مشهلغتمك سونامي كان إلام كرومك آد دنيا أمان كان لبنغتي الله باوال في دستور بمتيغا تنفيذ كوغن سلامك كمغا السيري واصل ببيني اميهغا كولدانوي من وركم حق النصر دي باطل قد فهل مقد على مسكة كوغن مهن كمون كم مسلمك وس مي ديوه فسغنوغا هنگن ادن جهيني الله شريعته ميكموغا امها اخنا اختم دنيا ابس بارك بونو لمبا كريگن كرمت لما مجميع نصيحة تريوه غوالمي ادي هما مي فرصتوغا ديوه سركار شاريتونگ دمجليها مهارن اسلامي شريعة حكمكم حكم تدويه فسقنوغا تنفيذ كرمن هرودون غوالمه نمال منتيا لبيتي اخنا اختنا هندان كدني الله من امه فنوي رسول محمد صلى الله عليه وسلم كروا فاوا وصيته تركت فيكم امرين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رواه امام مالك එදේච්චගා හිෆහට්ටාගෙන් තිබිහා හිඳකු මගුෆුරදිගෙන් නුදානේ දේච්චෙත්ති මං කලේ ෆානු තියබෑමිහුන්ගේ තරේ දූ කුරවීමේ එයි අල්ලාහුගේ ෆතා තිමං කලේ ෆානුගේ සුන්නතේ මීස්තකුන්නේ මී අහරමෙන්ගේ ගොවාලුමේ අහරමෙන් ෆහමි බස්තබ්බුනේ ඉව්වාෆින් හෙජ්ජේ අල්ලාහුම්ම හද්දවාගෙන් ගුලුවා ඉලා ඉබ අල්ලාහු මිකමං හෙකිවේ ඔඩිගන්නවාන් දේ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.